wa chuma matukuni 13 mwini wa keli mwaka ni wangili ile na miongo ile na ile ni uye uyetwa mwai wa wendo na indi kalivu dini wa kilungu cha kuombea siasa watondo tuweka kila wa chuma va Mutongo TV na Mutongo FM na indi nenda kuambia kuotavya kana Mutongo FM ni kamemeka radio kala ko kimetuki ni tuina utano nono nitumini ya moyo umwe na nituone temwe na vada na ito mono ndwa asiaisia ndwa edukesia na indi asiaisia na umwe edukesia ma Mutongo FM na kedwa ndwa so manya Mutongo FM kwate yava winga lekosia kitui na mawedhi loko frequency ni 103.3 ningaliko isusi ya kitui wokete ngalikosia mwala masi matongolo ya yonde wendete nginyanga likosia emburu nyenje sikuonde ni 103.3 toka ngalikosia makoeni na mawedhi loko tuikwata yana katono ili 100.2 na tuathinga likosia voi taitata veta kiswani edho yonde nginyamo twapa tukwate tie kwa yana imwena ili katono kenda na indi then wa mtandao www.mutongofm.co.ke na indi tuenenia Mutongo FM omonde ni muthenya wa radio duniani kana World Radio Day na indi kutungia muvea atangasio ndema radio tuambie na ama ito ma Mutongo FM nundu radio ni kindu cha pata muno kwa kumanyithia we mwenende na ikumbia siasa imwe kwa imwe then wa Mutongo FM na Mutongo TV na yumo siasa omonde twitha twinenia yolo wa UTETI watosia chuma ki maundu manene nimethiwe mekika musumbi uru Kenyatta afikiana kwe yumilia sanzo na afikiana kwa hivi nda UTETI nevikie na ithani UTETI nitukima na afikiana kwa zekana we engaliko ya azimio la umoja vautene ineonzeke indi oyu nuvikia na kutangasa nake munini wake William Ruto na wende na kukuzia kandangaliko yenge ya Kenya kwanza mena kina Musalia Mudavadi na Moses Wetangula na Alangi One Kenya Alliance Oka ayone vikia na kwe yumilia iyo mengaliko siya Kakamega ni mavikia na kwitha mayona nia kana ni matonya kutwaisa kana ni matwaisi unenania na azimio la umoja na mo ayumbe ma wiper matongwewe ni moyumbe Paul Nzengwa kwe muingea yulo na senator wa kaunti ya Kitui Enokio maze kana wiper na Oka yithi azimio yoke Oka noyo maundu maingi mavikiana oketika na nicho kitumi vai kombeni ya siasa toma ya mesane tukavikiana kumala nyanesa magavana maokamba na mama ya siata ithi tuinete wathi wa azimio la umoja tawe moethukesia tawe moseisia vikiana kwete woni waku kwesela ili itatu kenda imwe 5 namba utumani mukuveva tendevi ili itatu kenda imwe 5 tuma utumani waku na ende twetuma utumani twasia tutume utumani wena wima then wa mitandao tuambie na Twitter @Mutongo TV ke @rastas_kiduk na hashtag tutumiete Ikumbi ya siasa ndini wa mtandao wa Facebook na kwa ni Mutongo TV tu live then wa Facebook Mutongo TV na Mutongo FM na tuilika then wa YouTube tu live then wa YouTube Mutongo TV/FM Mutongo TV/FM official tu live vo enda oti otumani waku na ningwithwa ndi osisia namba ya simu yeva ukione kwaku kwanda ya twavikia masama simu these wa TV kana wa radio nikenda twiwane ukule kulio kana umya woni waku yoro onenania ulato twaisie na ndini wa Facebook yakwa ni Erastus Kithuku wa Nzomo novikie na kumbati angalikoni esu Erastus Kithuku wa Nzomo Facebook page nikenda sethia ni twatambania imwe kwa imwe na yu Ikumbi ninavikia na kwevingwa imwe kwa imwe tolikevo tumanye necha ukende ni aini makwa ni mavikie otondo kuona meva ndini onde ve umwe ukuka ine na noka ngotavya niwe uona nikitumikeva otana vikia na kuka na indi ni movya muno nondo wa kwata hivi ndaingi na kuka ndini wa Mutongo TV na Mutongo FM Ikumbi ya siasa tuambie ova mwanyani wako Kedi Akamba na nikenda tuambie na asanda Erastus ni asanda ingi Mutongo TV na radio nondo utothocho ingi orutethaba no sio na kindo tutinatuweta nikana Mutongo TV na Mutongo radio nisiende na sapio na nituyo ngathi ono na makathi ono twende na ne museo muno kwithenge baba tumuthoche twithene ni masasu membe witu twende ona kuthuthania ndeto ngatu izo ono twende pa masirani ta Anthony Kingoa Ngunga kuma maboko ni ungamite bungitie kibila cha ujumbe cha maboko cha mwai wa nana idite resignate katika chairman ya municipality ya maboko ngatu ni eligible for election kwa huu na muthoche twithemwe tuenda kutawiwe no sio muno thank you very much na indi nolwa tuibe bani that tuibe bani that tubikia Valentines kwa la mwe odikane ju
umwende ya mauseo na tumia langi mwezo meja tutwayo mama nza ule rima o mala na mono mewa tando. Thank you very much. Asante mnongonga na no resign yitiko niga no weti kibela cha UTETI aya taumeanga na ndi muvya muno usini Anthony Ngonga na myama kwite kibela cha uyumbe vaya mavoko na ende ni waazimio la umoja kabisa hiyo ni manzo ni nito vikabo. Asante Bwana FM karibu mno ndi muvya Erastus muzia ize witu na mwithukize witu nyeneta wa Fred Mbadha FM ni mutaalamu wa maundu ma uteti na utongoi na guye no nyangota baje kwisiwa kana kwembwe ya siasa na ngota bizya uba ikumbeni na yune na mubya kukwya ni watho kwe kumbeni tulikepo withene twambia na ku tutembe na ku na muthonozi wa wendo tayekala na wendo mwingi wa misi wanana ona yukwe uteti tayekala na wendo kila mundu ona ungamele ona etha muyu njo o ngalikwemwe withene maikala na wendo kwao andu maitu onthe twithu mayu tunena nyondo tutonga kuendesya utongo iwo kamba na para tutonga kutha twi Kenya na ngai twikaneza katika unenania na muthoja muno. Asante Bwana FM na ni usio wasia wendo na twi utetine twithiwa naguo nondo tukaova withe wazimio UDA Wiper na iwava na ithio twitha na wendo naona twikonosi ndo nesa. Mheshimiwa karibu muno. Na kona sie no sumanyo ni kedie asia isia na education on the na ichoni wande bala mati mobo Mtongo TV yate yawe kate wakithande cia muingo na andu nimendwa mosere mobo kuma ba Mtongo na nikindu kisio tukoka tukanene na kenda kile vindo kethe ni twakana na nenda kwasia kaingi akulima simu alama kuna na nene alama na baada makatuma mobo sili tumosa na saa ingi tuyisija na kenda wethe twamanya we mwene ndi data ndio ni kindu kibata muno kumatha mwene ndi data na ni chao kitona kwikwa kigatathia ambaye ya mukamba ni muvya muno na indi mheshimiwa ngwamba kutongia muvya yo mwanya nondo na kosa au masaa maindie nondo no kunyazimu mwendo ni wasaili na nusu bandu bau indi mutamusizi twesa kwitha naki ni Professor Emmanuel Mutesia muteti wa gavana kwa makweni indi ndana ethwa Ivika ni wethwa ambiano wewa na hii indi mwanya wa Ivika kana ethwa yiwa na saivi ndai gitokela twekomana naki indi mheshimiwa manzo ni muvya yo mwanya kondo wa kweteka wito wakwa kwa mituki na indi yu nitwalikapo ndino kumbia siasa na muthocha mwiwe mwiyani nikena tukone sindu nesa nginya baya masani atatufika siabo na tuyambiova ngonga wekwi wa kwambelelia muzumbi uru Kenyatta engaliko siaku ya kwate Mombasa no nethiwe ainena ondeto inethiwe siavikia na kwithiwa siete okinene na munini wake wa musumbi avikena kumusongia na yu ikulio yako ni musumbi no vikena kwase yu ni maumi ofisini walikile background ni saasi ya kuna uteti ikulio ni consequences cia uneni tosua uhuru ni siva ngonga consequences lasi voti mthoku nengena wewe urukumata ni weye uhuru ni weye munini wake bwana Ruto adia katanga tangete kula kumata na miaka mingi mungu na waise tanga na waisia kumebinda juu maundola maendeleo ndeu niwekelete eche ano mambo thukuma na mwana wa mioko yande na wani walizile sialani sia ngali na hali kama lelo na adhima uniform ya yellow na kunza msati etie kula na ila ingi unaona bwana president ina na unaise kana ni tamundu munini ikasemba pte na ngu izeza ukaende marathon izemba hivi kana ikara nisindeka ndabine baregelo kwa asia ula wakati unasia wa marathon ubikie ne kanda itu ne baya na magutu zenduke lelo digado atwe kanda na njira president yana makosa no na ke mutume ukota Ruto wenu wachambie tene na cha interfere na program yela yo vukuminundu ondo execution ile no kupaka ba mundu mbeno ngitina ne la bwana Ruto atwe makanda na atwe kala mbondwiki tinda yo kabage thakari tindana ilenge tio mbakoze welelo nenge na wile roti combination yusi kiwe ya president ya yu nunu na ka president yana katika mwe onwe is a symbol of unity whether kwatie unity ande na ndino mbaka akamitia moko ne alamezi ni maseo kwa getha miaka zitu kumenda na mutumia onge miaka na bikana mwanza kana 10 kindu cha deja miaka 10 na ita amwasesite kingoni akakwa na mundu ti museo
no makaunga pekindete na yase nyemundu ndimutie chao ndimutia ndino anange kwa uno mbakani kunze moko na ndisa kwa murula kwa ngona aile kwitha chao aendeze kila ngwenda na one more important uloto no tungia ni andi kwethe thi pamwe na ndina maundu maingi kwa nyeni mu support kitendo cha President Uhuru Kenyatta cha kwaze kaitu kunze nindo moko moko mazati tulike kiwanzani ndikera to make sure serikali yetu atia pala ile kwethwa tutia thigezi kwa kiruka kila bandu yes ni muvya mheshimiwa manzo kuyalama kwanza kana Uhuru ndaile kuyekwa na siasa ino ya succession kana ndaile ne kwolo tanula ukumutia ndailo mukwata ambao ailo kuthi umoni kwa mugo woni wako nenda kwasia Uhuru Kenyatta musumbi wa Kenya ena uthasio wako unakula wembe ta mundu na eo na uthasio kumana na katiba ka Kenya kilungu cha 38 ena uthasio wako ndo echa mani ena uthasio kendo kilote kaju ndetia kula nondo sio sumbe nondo ibinda yake ndele lakini wiolonge guombe paimwe yao musia atelika siasa ino lawe ibono tona ukuwa mundu muno akuya siasa ni uya andu masiasa maikulia wao na nguwe tone gwe muteni ani wethe yangu ile ile yolwa muti tenelezia bau kwa uyu zainge wakuwa mundu kana mundu atuika project nuto na umene wo nundu ayete to chalasma kana ayete to tawe waile takwenda dewe ko kwa tendo mali tenda no basio wako juba palame kwenda nundu musumbe wa Kenya wakatano iwe siwe ningai nandu ni mometo meone ngai mamunywe kondo wo nuto na kweke akao mwingi muno wakano kweke abitha mwingi kwa kitananga nya kwa woni wakwa ene the mile tautiwa kuna na ngonge asa muzumbi kukonza sati ina kwanza tuliko UTETI ona sawa na kuona hata muzumbi kwanza hivi ndani ya bike UTETI tukune nino kuna abe kitu kibanda ingi matezi musumbi Uhuru Kenyatta no to na ulea kutumia pesa sia Kenya katika UTETI ukete na nutonya pea ndwana makwati ya ndela kwena transition kana serikali sikwenda kubindwana pea ndwana ukadha munene wa majeshi munene wa polisi munene wa intelligence munene wa security ya Kenya pea ndwana memba makwati yende nagenda ipindani yu ndikalike mathina nundu thi kulika mathina nakondo musumbi Uhuru Kenyatta pandu makona tonuku kwa mbesa amanenge maketi kula na nuto bangi mana nuto na tumia mbesa sia serikali kuwete serikali la ukete na nuto na ulea kuitumia na kalea ukiita budget isu na kalea licha mbesa sia Kenya ba uketha no ana biashara maomba mbesa masabo makwati ya siama kwa ndio kwa woni wako niona bali taenda no basio asante aya bana FM no wavikie na kwetu kisema woni ma ateti asweli na kulikila vo ki utaalamu azanda undwambe nenda kwambia ba kwa musumbi na monini wake nundu ekulela nene thiba musumbi umwe imwe weta wa Solomon bibiliane ayandega ndimo siake sia uwe kilungu cha 3 uneni wake wa mbe na wakeli aisie thiloko na wekala mesani na musumbi wisuvia muno ila ukekala mesani na musumbi moya wisuvia muno na nduka akengeke ni maleu make wona tamaku nundu wakengeka na wona tamaku pe kuumia yu ukasisia nesa ila monini wa musumbi na musumbi maambesi utongo mwaka wa 2013 munini wa musumbi bekendu wonie ni wasiaitie o mautongo yala methitwe meba ni kwati munango ni tawasiaisi otongo iwangilile na muanza kukwebika 2014 na asisi alilika nondo mheshimiwa waitu weta wa Kalonzo wa Musyoka wethitu nutongo twika musumbi na undu ogiebe undu sindulo wonie si ikunwa ona sia kunwa wethia nuona nukupatwa usumbi na we munini wa musumbi katika mibango yake nona ata wezililie we ambia kwika mibango yake ya undu ukosa usumbi bile ukira nundu ne wafa ateo katika maundu asu wasisia nesa pepandu bwa musumbi totaende we nikindu kila wekie na nicho na neni na nicho withitwe unethu ya nena undu su yu nena na o mheshimiwa wasia
muzumbe no thasi o mheshimiwa ngunga wasa muzumbe ne wailo nena na wonyo wake na nendo gutabye kana patengwe muzumbe Uhuru Kenyatta ndatongoete kwa mbanga ndanepulia serikali yakasembya nuko netwa kura nando na peke ndukimene noni ya Uhuru eka kwambe yangilile na 11 wa musizia muno meko make naona kau tuilika ngone yake muno nukwenda Uhuru nwithitwa agenda withia batoneka Kenya nimetungiania nola yani ula ubyubu withwa withi ulu muno wa uteti ketha ne batoneka ni waolanga na nijo wonie eta mulwe mheshimiwa Raila amwe akwatiketha ni nundu ni tukwenda ointhe yende nesa na yu katika unduzu asisia nitabe bandu munini wake utaendewe ni undu no dawo kwata kuoko na egindu yaeka musumbe nesa muno na munango yuno jona nize nesa na ne waize kana data no unduzu na yuzani bikie mambi ya kunena ate utani wako wiba yu utani wako wiba yes nyondo nonete musumbe Uhuru Kenyatta nondu ni mwithukitie katika mabinda maingi nini manite kana onake ba asa kwitwe munini na okethia ndai na uima mwingi binda yu nini manite kana yu Uhuru ni mundu muimu pyo no okethia patengwe nuto nomotabye kindu no okethia muka kithukiza ni uthingale kwela nzeo yuko yu kwetha inena ndinanzika ndinanzika asante nuto kutapia wa Kenya tithio u no okethia no amatapia kindu kimatethia mobea bwana kunga ndika kwaku Uhuru na Ruto kwikanisia ndeto wandane vendo manachosie kana kindu kitikizio musumbia inena na munini ake musungia ainena ai musungia na indi tutwasisia mwakani wa 2013 ateti eleula ni munini musumbia na munini wake nimethe mavikiana kuona ni wendo mwingi maituma asati bwanene maike hata ibwanene Uhuru ayase yangu 10 ya Ruto 10 na indi metha no nyanya mwingi muno yukavinda kane bavikie muzumbe inena nake munini wake aitongethia ngewa ki akenya mailo chosata na nambira comment kwe kana mbozo kwa bakuni mbazo kerene kwe kana kila Uhuru kweka cha kuona nyenge pala wendela atile kindu jua negative direction kika onduniani onde waizi America ila mungi uma ila mundu Obama uma nwekalile akwati Clinton mpaka mwiso na onethe Clinton wa balukile ila Joe Biden unao kungama ambaye aye munini wa Obama bidayu amukwata mpaka oko mulija ndini kendela agenda ya Obama yikata yende no is the agenda ya Democrats ma America endea lakini kwa no job with Uhuru endea nacho tuzo baba ngebawangulia ba andwa maindo magunza zati moko ndo mwita indune zati sia white mesputo mio na no ngone ngalika onaku no ona omundu athi akakumana na mundu magekala arusi ni miaka 3 takikata wana mambia okotane kizimba nundu kila kitu magizimba nundu ukawekala mundu miaka 3 na katika mwaka ambe peo utumifanyo twende ni wake ili wipika mwaka 3 kizileleka wima na mundu ni nzuithi chao ni londo bigire ya wanzu no zo yuluzuwe mwe ujuma yula Uhuru woni ilyu of course ena agenda za kibila ti wonenge ena agenda za kibila napenga watu na asia tukasia uko na within zime na ngiti sia mutu yuka zuka dogo sia mezi ndo ikimane bia zuka uko na madinzi mamwa kwata bia la ngiti oza bia wikima ngo ndo kwazi dina zime ya Ruto munengo pela usumbi lakini kwacha katika alama na zumbi kina makuna we na chama FM wawe tababa omutuba okutarura yuka 2017 especially 2017 and 2022 na ndaiza ikala business wo mwino ndo ambia agenda la muzume kala cabinet meetings une mundu la we speaker of National Assembly maza ila agenda ya development ya chair wani muzume ni vice president kutumazwa na miaka ina kwa kina meeting na waza Uhuru ni watu wa London najua watu wa London ekata nabia mundu make kwa unji kwa chakana muzumbe pepa ndo wake uka agenda lama bangitena mutumio ni wake uki pandu ba kwambia mambo thukuma nundu nake president kana musumbe
na legacy wa ilotia kila wa promise it andu amas deliver nigena dia legacy andika katika muzumbe lama kaweta wa Kenya na yeye the kwati mundu ume ona ke mundu ume no wamba pe kwata ndo mathuka ni kuna we na kuna we kuna maloto na manda matiangela mutetheze we na ndo lagi my close mutetheze we na kama no alikalelu decho kula na ndicho na utu bikite aisie mundu ndi mutia kibila nunga mutia kibila undu wendete then kwa nakika so ni kwati muzumbe akutekela cha iloko na ako kekaninya nebo ni ko sawa ngunga ningwa kwa kwingi mheshimiwa Manzo muzumbe nunethi wa yase kana wengine ni kutangatanga tu kuya ketane jangali manene ya ngalini uya wiko ni wa ngalini uko ni wa ofisini na kirutu avikiana na kumuzonga yase kana maundo mavangi wa ofisini na inde twithio makona kuya ground mweleva nono wa ndeto musumbe na munini wake wona ni kendo kesio kwa enendi no mpaka musumbe wa ambia kanengwa naye na katiba ka Kenya kaiti kada munini wa musumbe ne mutethesia wa musumbe kwa akuna maundu ala watumwa ni musumbe lakini tunonie na deputy president wa thino mbe ndato ciake cindeto cina kibuthia muno kula kwi musumbe na ula wa Solomon Biblia ni asia musumbe musumbe ka novyo chona ine ngobyo novyo ndwe mundu tatonya kwa kibuthia kila timusu wa Ruto no Ruto mwene wonetie ndeto imone na ingia kasungia no makawe kulia kulio we ile twika muzumbe takenda nengo ndaye akenda kusungilo ni monini wake na atwika nundu enda utwika musumbe wina go ithukite na wo wingi bitu ukakomania Kenya nundu weoma munene byo wa musumbe ona ke katiba ikwete Kenya pamwe na kusubia nthi ijo kuona kile binda musumbe uru Kenyatta ayasia enda utia Kenya ilumaneti na ayasia ndwayo ndo wai laisi kwetikela na handshake na kwetikela kubuko mana mupinzani lakini kile lelo chai with indi ya to bama kondo wau dato sia munini wa musumbe ina ndai ya na timbitikeliku ona nginya kwa asumbi ange yuluante nondo asumbi ange mona oivo musumbe waku nomba kana mama asie mundu wa muthembo ona mama tetekela asumbi kende yake kondo udi bale taenda venda ya katika tongoi aya ndi kwa kubana FM otu obote ndeni wa point yesu kuyala marona kwithama yesi ila kana musumbi no withiwe no we wapitise munini wake na akethe wa yumala akasia we kaka akemande kula ubathuka runo ndo ngonga waweta no ndo manzo waweta no witheve na uwo wakana musumbi no withiwe kwanzia makana ilenge no tendesia munini wake kwa mondwala waambie kwa no tukwevinda yemwe mujumbe wa Machako Sound Dr. Victor Munyaka twaina gabai kombeni ethwa yacha kana musumbi manyuvo kwa tamu wakeli ni wethi wa vinduka na ambe ya kukeuka andu ame mulengo ni warutu ni muvea yuni ando kuya na ethukize maitu na cia wazisia yu ona wazisia andu alame uko na campaign yute unaena na munini wa musumbi wa masisia nina asisia kwangelekanyo ninjize mundu tamalala mheshimiwa wa Malala na wa mwithukizio ndu ukueta yani ukwazia uhuru ndetu ikona yani ilanda ya ilonewa musumbi wa mwithukizia ni theete muno ina ethukizia kithure kindiki umundi ilanda ya ilonewa musumbi ni theete muno na echesha Rashid echesa andu asu amethukizia peki ndwa ilomana na tena ndunona ama inenu munango pe zukulu matwa iwe na munango zukulu isi pa imundu ungiona matwa ni munini wa musumbe na ni utabize ba andu me otoni wa ona you know TFM mwewe ka with high analyst onaku pe zindu moto no kuzizia ugethe andu ni kwetha ati we rocket scientist ni kana umathike nduke yukwasisia muno musumbe na munini wake wo undu patengu wetiwa
tiwa nyene kaisa uya kwa analyst nona onakethiwa musumbe ndasukuma ono Raila no wabange to yo mumanda nunu nitape undu we uteo mwendezia wa ula wethitwe naguo ipinda imasumbikite kuma 2013 to 2017 na nasisia muno nyena metho ala makwa manthini FM ta analyst nukangona munini wa musumbe nitawaemiwe ni kindu kimwe kemete andu ingi muno kitawa kwinipia nundu patengwe yuila musumbe na munini wake makwati yo sumbe niwezi undu ambe maambie kuwano serikali na makula niye yote yana serikali hata you wasisia pe portfolio munini wa musumbe wosie na napate ngwe yanewa na yawa kwa thiwete andu makunda kwangete ala mako ila uweza osisia andu ala munini wa musumbe waetie wethe apa kupe we ila wanengiwe nusu ila yake nita waetie andu ala make na yu uketha we mutongo ino na we na mundu ungi we aithia yoza andu ala make eweka ala makwake musi yu autira Kenya yo ndewe nundu niwe mutongo unaije otongo na nukuume yabo muno yu kaza muguo no kethwa we mume yata ni like le kwisa kwetha kayo kalia yu ele kwethwa tibi na kwethya musumbe ambe yo kalwa nundu wa muthembozu na kazi ziendi anye nizi toza zumbi na namya kwata ibele lezi yakunino ya Kenya yonde you pezi ndu si yani si wetha sio mundu wa akileti yuko kwa muno onagethwa ona wasisia kwa muno na munini wa musumbe kala ato metuke aliga na ambe yo liga 20 ona 2015 na 2016 wethe yani waambe ya kusisia andu ala make imani utona kuthengeania namo na mathuko bika 2017 wethe anu uthengeani ite namo ndutona mathama thengeania musumbe wenake egwata nundu nukelile okone na andu make andu ala mekwa musumbe na we musumbe ni wesekana ni wailone wanda yela yake mundu ina na andu ala mengale kwa kwake kou okwazia mwakanenge ningwenda kusisia nasie kana na undu ungi neo ngimina yu we mina oneo onaguka kozewa ni muziai ndu ambia kwa asia nenda muzia ambitie pole yu musumbe onagatha neo waendio tena kala munini wake wenda we wa kwinivya ti wa musumbe we wa kwinivya ne wa munini wake amuyati peo bandu ne wienda na ithineza na kwanda ya ukalunga uendeto with to that uendete neza ya FM ne wati wa mina asante ndio gazeti ni mudhura nikisomia muno mundu mutumio na minister wa energy ndo enatawa Ketere anaisi ona kote handshake ewa energy na ni mundu na energy na ewa devolution na aya ona ndari za inundu ona demote wanjeze ziriga demotion yata lakini leko enda kwasendekana Ketere anaisi ona ke handshake ndiye kika uzano wa muzumbe na munini yake wa anangikie nositi mundu atene pyo kwa une kwati babe popo ito wanangikine popo kwasi atelele musumbe aya realize na ke munini wake realize baba ndo amaitona kuthina mama mabangijo break hayo nikina ndo ita kuma kotina maite ni Raila na handshake tiwe ando ake ija jone kire kana makatanisia yes anende bondo muzesa nendeni wa kilungu cha Ikumbi ya siasa na tuiva na atongo itwende naone ndese yulo wa maundu ma UTETI alamethiwe maikitika ndeni wa ndi ito ya Kenya na ile mbeta ito ya Ukamba na naku yanika na twene na vano otondo ni otabasiani kana nithe wa ndi ukonia ndeni wa uoneni ona ku yume maoni maku na ni ile itatu kenda imwe itano na ambe otumani mukuve vatendevi na yu ni navikiriana kuosa ine sisi otumani menyu na Facebook ni Mutongo TV na kwanda ya wafika Facebook vikia na kushare wesaidi anu watumia ndo ingi unenanya uri wesaidi anu wanamone matetheka na unenanya wa muthenyani wa umonde na Facebook ya kwani Erastus Kithuku Anzomo page Erastus Kithuku Anzomo vikia vo like na we follow the page na we thingale kwa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na indi hashtag ni Ikumbi ya siasa na kwa twi live thini wa Mutongo FM na Mutongo TV Mutongo FM ni kamemeka radio kala ko ki OU na nigende na kuikinyia monove na ilungu ta twathimwe bekilungu cha Kasiulia Ngove bekilungu cha Ndumbuli
ve kilungu cha ni cha vyangwatilo ve vovya nyai ve kilungu cha regemenia na ve kilungu cha ngunu na inde ve kilungu cha Ikumbi ya siasa ilungu isi ondhe ndine wakameme kaku kala wivata monona ko ka Mutongo FM kameme kala keo ko ki oimetoki na yuni enda tuambie Facebook angaliko ya Mutongo TV Facebook ni muvya muno kwa andu ala ondhe mende na kwelwela Judith Musio Kiasia atongoi asu ni maendea shining Valentine love is the greatest commandment aya ozuye thia we kambie na wendo amuya na inde ni muvya muno mbona nyenduna mbendea anyway ni sawa kanona kwani wa Mutongoi ni Mutongoi nundu va Mutongoi TV twitha atwi Tongoi ithio nthe vinika nzao yasia Keno Murang'a niko tundi indi nye nungamite na Kalonzo mpaka mwiso ndiye sa kuzaliti mbai ya Mukamba asandi ono nake yasia etwa Meshak Matheka yasia rasa school pipeline tumukwatite nesa view kulyo yakwa ni ya ni kwa ikulu yakwa ni kwa mheshimiwa Maanzo be nye ni mundu wa oka kabisa lakini neewa naambie kulikwa nenzebe Kalonzo nowe aisiendesa ku support Raila ila ya katatu na yu neewa nzeke kana ni matonya kututwa kwa Azimio kwani musimamo wa oka ni mwao na ende ikulu yasini ya mheshimiwa Maanzo wekulwa be mwana beba waze we ni wa oka damu na noambie kulikwa nenzebe eona nita okaita maendete Azimio nogeza ile we musongea mheshimiwa Maanzo haya tusonge na mbene uno eta wa Evelyn Mwikali nye nise Kalonzo osuniwe utuma tunengwa ndaya ta kamba kwa anengwa ndaya Evelyn Mwikali asanti MC James Muli kimeanzia cha watching from Nyali Mombasa ni movia mononga lekosea Nyali Mombasa Mutongo ipato wa Mwani Boys ya pamoja kuka wa sukari yuma governor asumelekele kwenuka okay madhosie dash maende na uzima matese mbona angemo ni miwe ni kuungama angemo ni miwe ni kuingama usumbi na no matangazi yetene onaingi ni miwe aye Mutongo ipato enda ukamuno ikauka muthembosu Kalonzo tosha onaito no tukwenda Super Highway Okamba uziaze ndema kwenda Super Highway Okamba etwa Be Humble Super Highway yaweta malelo manene then wailembete Okamba ni maondo mama endeo Erastus of Pipeline twendeni Anthony Wambua ikumbea siasa Erastus tavya Maanzo kana Kalonzo maliki Azimio ni kana Mukamba na kindu serikali ni ya yulo tuende na kunena andu masimo namba sevo ukioni Nengoza simu sienyu na namba ya simu kwa Anduma Radio ni noti imwe 5 nyanya dhandatu ile kenda itano noti 0115862950 esuni ya Safaricom then wa namba ya Airtel ni noti mwonza 5 kenda nyanya dhandatu ile 3 0753986233 esuni namba ya simu na hivyo ukioni na soma kondo wa faida ya Nduma Radio Mutongo FM na inde ningwe dhandioza simu na wewe kuna simu dhese wa TV nikenda wete woni wa kutukiwe nesa Uhuru is hiding behind Azimio Kenya is not for some people mauma munini wa Musumbi maithi Osumbi nyenese UDA na Ruto unoeta wa Tish Regal asanti Manzo the other day ulikimbia na certificates ya ODM Kenya this time hakuna kupitia katikati so you better join Azimio if not so Wakamba tutabaki nyuma sana and you guys wacheni kuteka Kalonzo nyara bana twajua ni maslahi yenu pekee Frederick Muthui haya mautumbani mwao kitakuka Facebook Mutongo TV na Mutongo FM na Erastus kidogo anza mo page nye ni kulia tuka tuya kuona sindu ya no serikalini idukizi uzuye twakaluke junior ithi akamba no twise Kalonzo ndesa utwika Musumbi Maanzo ekayo tukengalika ya Azimio nikana mali ya anwa twithe ndini please andika please ile ono nake asia watching you neno kitawaza simu chalo ondatika yemwe uniki mwetie okay kanisa wa mautumani wa Molly Ben uniki mwetie one side debate vai UDA no Azimio peke yake aya Molly Ben yakango songe nina Azimio nina oka wala ni waipa na ulo kwesa oka ni muteti wa UDA
Emmanuel Mutisia professor inenda nethwa aivika nwethwa ayiwa na ina ndanoka kou bakethe tutula mutino ndo wake inavikiana kwa these nesa ba Mutongo TV twitha tuyeke ngale kwemwe tukuna kati ba imotete tuvikia na kwekia aya na inde twamba osa simu niwa mukunete simu mbingi pyo twaze simu ne kenda tse YouTube. Hello Mutongo TV, Mutongo FM. Hello. Twinena nao. Benson Musyoka Musau. Benson karibu muno. Kuma lolongo. Aha. Nienda ukolia manzo hii. Kiendu chuka lonzo kwa hiyo tume ya Azimio utatu tume ya vice president ni chau. Asante nozongewa. Tuwase simu ya Kelly. Hello Mutongo FM, Mutongo TV. Aya, tuwase simu ino. Hello Mutongo. Hello. Tuinena nao. Unena Wilson wakati. Ye karibu mwanwe kombene. Kwa Mombasa. Na ni woni wako hii. Ni Mombasa. Ende ya woni wako. Okay, woni wako ni kwa na wapi Azimio na unda. Kalonzo ni wako na nani Azimio. Ije karajua ni mtu maingi takamba. Asante. Aya, zine simu yake ile twaza simu 5, batile simu 3. Kati yoko ne simu nikendo zedi wase wa kunewe weka. Hello Mutongo. Wati ndata? Wati naza mona tewe. Neza twinene nao. Nita wandika ni pio zunda kadere bae. Aha, karibu muno. Ni antakwa sia Mbeta waluto Unekale vinda ya sana ngete mozimbe ya. Ona veneto mawia make. Kane wa matia ngina langi okethe ona mono me maluto. Ndio luto anena na mazio mozumbe kazi wete mozumbe mawia make na jono maende sie. Kwa ukela olo yebaina bobango wabangi ndekana luto na gati ke mozumbe. Ano nane nyezo ilo nomba ni tianake. Ana kewe dukeisho taola wataiwe. Kwa unde decision yake kwa uba aba luto na wolo. Yes. Ito zekela chatwa yewe ni kana luto azio na gati ya musumbe ambeno. Asante. Ano ila nyomba itato. Kana zika leito sumbe kete. Anange woto asia yo luto woto enda. Aya. Ni muvya muno. Aya, twaze simu yakana tiwo chalo. Yakana Aya, naindi uno easya bwana Erastus edho ruto ndaonenga musumbi ndaiya akanenga mama boga na boda boda kweli eto anandinga hater ngati kwa ya YouTube. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Nenete na mundu Samson. Samson karibu. Chalo zo kwenda kuyethukisa TV ne. Samson akakuyethukisa TV ne. Aya nengonge. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Twinena nao. Si wasemba. Kalonzo akiamia Azimio sisi wakamba tunaenda nyuma ya UDA hatuwezi support Raila mara ya 3 Evans Musyoki. Hello Mutongo. Hello. Twinena nao. Twinena na Dennis. Voice ya radio tafadhali kano nyivya wasia. Nani. Aya twinena nao. Na Dennis kumangalo kya Mombasa. Ni kiwa yambe uko na simu Mutongo. Karibu muno ba ikombeni ya siasa. Ni sasa ni bayo nendo kule ape. Kulia. No kuona kindu kigende cha siasa ugwa. Cha mnini wa Musumbi na president. Ugwa tiki nikipenda kati nyekana na muoni wako kati uti Ruto. Nani president ngao tokivila jini. Nikwingwa kama nikwika nikatateu asa kabisa ndo batoni kata mundume. Na nonyenga lejo wala ni na uru ero tange siazani ati nje umeenda ni mwenza ungetoka na nile. Meze tange kila mungu aje mambie. Asante. Nikuba kendo gende kwa nondo ujuba ende to na wewe yezi ndo mawoni manje ndo naona baambi
kindu kikaete thina muno nikinda no kona yu muzumbi aideteta project yake ni bwana Itinga yona alite kuiduka na siasa nikabisoka kwa jaliemba ni bwana Itinga Ruto Kalonzo kila mtu wekara niwaje mandia lakini uko nondo endete uno mundo na Raila akavita kana Kalonzo akavita Ruto ambia kwa sababu tupate Itinga ni project ya serikali hiyo akavita kula Ruto wizikila kona sasa ndio banela district moja meweta kuoza na kitu kaate zina kaumta mwenende ile vaambia kama maulukana ndekema kazo katutia ndewa kujoma nyonya nyamana ni muvya hiyo woni wako na ngatunga muvya muno ni muvya muno ndo wakona simu ibinda yambe asante muno endena kwithukisha Mutongo FM kale kwesu na kwelo la Mutongo TV nondo tuni tutumeme twende twatwende no elemba ta ukamba tovuanisia baya mukamba nesa ondo violate ethani maundu ma uteti twikwete mesa nesa ethani maundu ma kisomo twikwete ethani mauvo twivikia ni twalika ndwani kila vandu na twavikia na kwete kethani maundu ma kuutanithia ilungu twina cio cielo kwata no wona ondo twika ndino kilungu cha kilelembi ndino kilungu cha ne cha vyangwatilo na ndini wa kilungu cha kwambata kilungu kila chuo kiyo na kietete peni muno kitha TV ni na radio ni haya mwabikiana kwithukisha yani ndenda kwambia baba mheshimiwa manzo mwa mwithukisha mwene ndeneza ene thukisha mwene ndera nienda mwene ndi amanyoke ndukimwe pe tumira te kwasia mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni mwanya wake wa kusumbika na tuyasia azimio no yuke oka beke mea kuige nduketa azimio kindukira katika azimio ni ODM na ila tunaomba ni ta wiper nina ye mheshimiwa Kalonzo Musyoka kana ndola muthangu ma president metwa wa mwiso ni matuko 3 mwezi wa 5 kuba iya jobu obwanu tuna kuibwana nononie ila musale onalikile kwa uda chama musale nikitonda kwase hivi la sionde kethe kina MCA na baige ndo megwanete mena mheshimiwa Ruto ona baige ndo Ruto wegwanete na kuyo na baige ndo wegwanete na mundu yoyote na mundu amina uzika musumini wa sumbika na nyo ugola neseju kula ika kuno monde Ruto ni wasumbika nunda ndo Kenya mbe nimeolea kusukuma cha vina na ndo Kenya ni manoe twene kusumbikwa ni misimedhui na ndo anene ulane muziwa Raila na muziwa wa Kenyatta kondo wau yale daona kata kindu cha misimedhui ile matieta Kenya lange yothe kondo wau mheshimiwa Kalonzo nundu nungamete nitwese mathakarua nokia na mathakarua endo mundu lona seize interview yake ni mundu wese na saki kilo kwetie na ena bata muno katika oka na endo kwa angelekani oka ni no yese kwa azimio no yese kwesa kuka oka with ya mathakarua ena we munene muno akweka ni ndo ndiwataka ni mina ngoto yani mimi ba kwasia kupikia no mundi Central Kenya kwa Ruto kufikia no mundi azimio ndia isa kutunga andu ma Central Kenya kwa na ile tidika azimio ekuli uni ndo ndikulia no tothi azimio ndo ndo mekwasio ba to memeni mekwasio ba na to bika azimio to ya kutu izimio uko twebelu kwa Ruto tukaenda tu jao mwanzo waze kana kule ika kuno mundi Ruto ni wosumbeka na wegambini ya wani Kenya lanzi niki Mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka ti wosumbeka ika kuno mundi na mwemwe nati mginye leven kitumikevo nuko na nasi ya umundi lakini tena mnyai 5 no 5 zikitheka lakini umundi bado mheshimiwa Ruto yulu muno na kelelo nati andola maka umana no sumbe na ndo ma Central Kenya palama hakuna kula ni baba kathi usumbe na nicho kona twende na uthukuma tukwatane na mathakarwa ura no kwithukiwa muno katika Central Kenya na kale temo na siasa webina muno ku Central Kenya na nitende na ita kula mundu lo kwisa kukuniwa kula sia Central Kenya ni kwisa kusumbika endora ila Odinga no kakuniwa na ma Central no kasumbika endora kakuniwa na ma Central na kasumbika asante take ndukiyemevu haya takatu una itujo twende na ujo omanda kula ba Central Kenya na wasisi ila twende kwa Jirongo umba na wewe munene
ngitwe ni moyo kwenda banga umba nonge munene Rift Valley na ngitwe ni moyo banga umba na Rift Valley wimba we munene muno na nitubange tunabangie momba no mokamba na twase ndo mokamba yuko uba la tukwenda umanda kula umwe kwa kamba yu tujo kwa kamba kwa kana ukamba ninyanga zao the kwa imo kwa imo kuendelea kuita senator kana we yetese kana DJ bila jakwa ja senator nange dikale kwita ni ateye kwa national ngaye kuno mbanga kala tadi ukanga ngasio kwa kamba asante nda siasa abika kwa mawa kwa kwa mawa asante muno mheshimiwa ngonga niona yenyewa muno ndizi veke ndio muthongota ijao umelia Kalonzo niwe kire nesa na kanguta kila cha woge wetawe ilolo ni muzali mudabati adhiba ya bomas na aziono negi na adhionu nengi na mudhamoge kalande azia ano adana maitu kanono na kwati ndaya na kila ile binakito je watu azia Kalonzo ndaya ile kwita kumalu kile bomas lakini tuwezi kalande tuwezi payo right yake kumaluka especially nundu tamadha karua izie Kalonzo mundu street record yake zio integrity na ndaya ile kana na chao ndailege kaloni kithugu lakini kaloni kithugu however your confusion leather ukamba ni politically miaka hiyo kuma 2013 toka 2017 atuweza kwa watu Kalonzo za ondini umundi ni nasi yake Kalonzo ne kaliende akatungia ni andwa onde tuza twenda twenda iyo lano ni Kalonzo nje ba ya Western Kenya iyo eweka ate supported ni mundu onde umetoka mbani no Uno muloni mbuno ni Gideon Moi naona Kalonzo naona Martha Karua naona Jirongo. Ndio no uwezo unamonda na cloud yake. Ningeti okay sitioka. Ningeti kanenge na leaders na timu na ningi timu leaders mo kana maenda na mazenze mo kwenda weweka. Ni wiye kalaka indoka tueta abantu azia anomaliza itu Kalonzo makoze kienda lakini maimweke kata. Athi ukatide wengo ya kwa yembe ani muno. Ni wailo thie mutwike na nduma ba kwitu especially. Nunu flag bearer wa okezu tawe presidential candidate. Nela ugile wazi wiper na nawe chama kike weti wiper ine wiye aire the mutwike kila niende na kwa zete ni ati mheshimiwa manzo ni wazi umundu uguleka kunwa uda niyo ithambe ningulia nake unye umundu uguleka kunwa mundu ugutha Raila kwa azimio ithambe na ningwazi ati lele umundu ugulele zio kamba si kunwa si hapa ayu Kalonzo lo kwa president na ningwenda ukama president nunao no just together na identity umundu Kalonzo akoka katika azimio oka terms itebo na oko gedha ni watu mekana hii nundu oka gungete oka na ndendo oka na momoni munene na wewe uye mungi ba yazi mungi mwana wa kitwi senator wa kitwi hizi kila kiza kwithiwa ni kana ODM niyo hizo likawaipani na tuambeola kwa utuno ni wa malala wa kwaza Kalonzo kala kanini kwa likaugela munene uzola munene yuni ndero hizi interpret yesi okoba siambia kwaza uzola munini ulikola munene kana kazuluze kala kanini kalika munene tikeseo pa kwa azimio kila ngona cha ile kwika pa kwa azimio oka idi elebeni unu zibombe to pati elebeni mwe umeenda azimio au mwana azimio Kalonzo ni wene ni siasa ti ndia ya kusupport mundu president Raila Odinga aspiring ibinda katatu as a leader, political leader, la wao kwamba ni kitu na 35 years of experience na ilos umswalo ndetu zinajuka ni waka azimioni kana ba okani na ithiu na strength no kondo yokite na ke mundu azimio timoni makwane kata ndetho enzeo na to maintain democracy undu na ukwitha na presidential candidate ina itano na thandatu ti uthuku special tu wakitaya ya kurepeal section 2 nikenda to the multi party ya ile kone wandaya na kone wandaya ni kuungamia as many candidates as possible ilo newe akana moment ilo newe mundu kwazia kana ithi twathi twendeka zoning wiper ethe netu likazimio tunewe zoning with the law eastern yonde paike nukike paimu nukio field candidate so that's a billion wiper ni kwa democracy ethe ni nyanza tu zone twike nyanza yonde twike ODM izu ni zoning na litondeka nondo yu mundu tukalikana wiper atulikana na mundu Jubilee atulikana na mundu ODM atulikana na mundu NC atulikana na twali uko one party state mundu azimio the new umbrella kana ODM new umbrella Kenya kwanza kana oka new umbrella niyo twikacho kwa space ya democracy la tuokitie pinda ya sapyo Kalonzo twika presidential candidate na mundu azimio twika presidential candidate na mundu udai twika presidential candidate matu metactic kila mezi kila mundu akorekelo presidential space lakini ucha kutinda twaite twithe na zoning baiguri kwa zoning katika siasa siama hizi taazimio ni ndeni hiyo tu manzoni
na ni team leader wa Azimio ba mido ni team leader wa maboko twaisi kana siama ila ziulika katika Azimio zio the chap mundu muungano mundu nak mundu chau ukisisiu siama hizo thana ngizira wa PTP sio thezi ukailike bundeni na kila kiwende na democratic space ya kuungamia ndu with kila chama chao kila kimoja kibitia lakini tukadheu kwa mtu chama kiwa nikimwe kwa hiyo ni support kiu Kavi ODM murenda murengwa nyingo support kuja kwazi eka Kalonzo adhi lepeni na inform oka strong nigetu na democratic space strong au wale kule onzo ndio kwa metoki uyaze Kalonzo adhi lepeni kuma ngoni yaku uyaze Kalonzo adhi lepeni with ayenda asinde kana wenda adhi otu 11 ni mzundo sio Kalonzo na kadhi lepeni oraka mo 11 paka dhi Raila na Uda na mundu Ruto papito umwe papita jao lakini kila kwaza kalembe kama mundu asobote mundu Kalonzo honorable Kalonzo ati lepeni nuko determine sindu pambi wakati ambazo za democratic space zio huko ndi wakati important on ndio usinda na eo na chance cha usinda yes asante FM ni wewe tukizia tongo yazwele na wewe tukizia mwenende asante nienda kwambia ba undwambe mheshimiwa Manzo nwa weta kindu cha bata kana patoneka tiundu zio wethe Kenya nita yatongoiwa ni misio imwe lakini pe undu inguzio kanongele ona tiu zio ugethia yatongoiwa ni mbai imwe nyamugola ni na woni either Kalonzo agethe Muzumbi kana Odinga agethe Muzumbi niki nundu mbai izu padhi imwe ya zumbika waze Ruto sababu manaibo you 24 ati you mheshimiwa Manzo awera kindu chabara muno aje tiusio ndithi sumbi kwene misiemwe ningwenda twende na kuongelania sindu ile sitaile kwitha sisumbi kandi na kiula na ongwenda kuongela ta mutaalamu ni kana tiusio ndikwitha sisumbi kwa nimba oimwe na no zio Muzumbi kwitha na neni kindu kina ila na musise neza ni noni chumete ngone kwake no imete waziu naze no imete bate muimu na kesabu akakulia ati indi mbona andu ala maiba koti Kenya maiba koti undumwe lakini bemba imwe itongo eti miaka 35 nenge katongo ze miaka 24 na wewe kutongo ze wailo manakana ila wewe tongo etie mundu usu niwo tongo eze cabinet na mbesa ipakubesio ndile si katika treasury niwo manaundo ze lo bange wa nondu sisa kwetha sieka yo andu alanga mata tongo etie na no menda kutongo zi yokuoneba yuko unitwaile kwetha ota Kenya tuyasia ona kutwika tu ina mheshimiwa munini wa Muzumbi Ruto kwetyo Uzumbi tuna mheshimiwa Raila kwetyo Uzumbi na tuna mheshimiwa Kalonzo kwetyo Uzumbi patengwe no yote kasia eva kuma ela twakwatie Uzumbi yu meongo thandatu na itatu bandu bau tena miaka pakube meongo thandatu ethiwa miaka ezuye meongo thandatu yonthe isumbikitwe ni mbaile miaka 50 akenda isumbikitwe ni mbaile yo ta analyst wale kwekulia yo tuende neza na usungio ni kana tuiza kwethia tuende neza na bauno opo tutona kwazi ati yo Kenya tuenda kuziwa twekala ndhe twasia ukethiwa andu anonge ni meotwe ati onawe Ruto etha icie mundu ungita Kalonzo tosha etha icie mundu ungi kwanza ta thitinga tosha ona musalia ona kana musalia tosha ona kwanza nendo kutapia yu Muzumbi Uhuru Kenyatta kaba nundu yuni wekele ndhe asia yo ne omba itwe no te wo katika nini na tuthoni otunini tekekia mundu ambai itazumbika nduzu nundu wame inondo emathiko ni mainya musalia mudavadi ni wanene kindu cha muthembo na batengwe ndu kwenda isilia muno wonekana ne bailite nundu ethani miaka 35 na angi na mwalangi ndiri nzio na miongole na enezu ni nzio na yu Ruto akalika kwangelekani munenge 10 34 ka miongole nena alangi 35 oko tia nangi na mwakome na mbaile ngizo thiso mete 0 batengwe wekala nthe weke sabu mukono uyo sio yuni tukwenda withi nitwambia kuiwe ni ati na kuiwe ni ati ni mundu kwika okindu kethia nitaki yu kuona ona gaudi na mana tinezo mana Ruto lakini ndi kuona muno aile akweti Uzumbi indikatha ne batonda kasia nye yu kwanza na sisi ne titongo etie muno
na nienda kukwata kuoko mundu ta Mudavadi na vinya maidia undu wake lipe kindu kimwe mheshimiwa Manzo na kikundi cha oka mekete neza nithiro ngimara bine mekete neza na maende kwiko neza ati mama meaje ibandu meolika nono humailie meka lebau nundu katika asindu ila yani Kenya yo ndetele kila chete lopiu kimuni kwisoma na Kalonzo akekata ko Kalonzo kwithwa meka lo umaili nona Kalonzo kwithwa ebuwe yani kimwikia newsini kila muthenya aya na nundu ucio muno otomani ucio ni wabika na peke ndukuma maile stilo kumana peke ndukuma na andu ma azimio yes mebala maile omana ati peke ndu kiutanigia UDA peke ndu kiutanigia UDA thila oka mekwasia kana methime oka mubakele bene UDA megile mewu makatuma mbeza kwa magenda utuma mbeza kwa mpesa ya oka nundu ni sasa vula mimi wanira measie kulela yoletwe ni ya mheshimiwa Raila ila Kalonzo unjeweka na makazi yu akaungamea weka kalea kwenda azimio with apate ngwe azimio yunde yadha bina itona kwitha itona usinda iza wila mekuika ni oyu ko mo ila makwete kwazia nitukwenda kuungama twithio ka tuunga mama ndi makwete otanithia UDA muno asante ateo na moyu mo yes moyu nimeenda maimeke hesabu unesa nundu niweze oka ela maombanie mathike hesabu yundia ibo lakini ukazizia nesa ni umanagela mawetie nyeta analyst ndo no gotabia ati oka ela mekele nde maisie tika unga mayute ithio tika lea kukwata mundu kuoko tika atuma kwetha na runoff na katika hii runoff tika mandwa ni itha kikundi kimwe tisubwe na tiketha tena power ya bageni ndio langu yundi pongwazi ati nundu nyindizika nekethwa kana ndikethwa nipongo mea nusio okwitha mathisi nundu mesile tionesa lakini maenda katika ila mesa yokululie ingi mekulie themethia thepithia na thiuluathiana kana kukethwa musiokio wa kura ni matona ukozi runoff na maka kozi runoff kwitha kuilia nekulia mbende kana matona ukozi runoff isa vilo hizo zikaneza nuone dhema ya kukosi runoff asante mheshimiwa Manzo nina mundu elima peke ndo wetie wasia kusukumiwa mundu ni ile kuitwa project kana mulati ndo watakwethukesia ndongo cia Kenya kwanza nisi unene nisi nomani na kino kuna wakiete na ngokule inge yulwa katiba ndo we lawyer katiba ke yazeta yulwa Musumbi Amina ndamba kwetia Amina tamwile ndamba kwetia Osumbi nake no eti no atoke munini wa mundu ngi ningo kwalezia kemea thinola utuma Musumbi atatweka munini kwangelekanio Musumbi uru Kenya atatweka munini wa Raila yu Raila kendo atepo kwa kitumike magana gengi kana gaje usulu you now with their Uhuru Kenyatta ile toi term ya katatu kwa uwe soboneza Uhuru Kenyatta aendete musi nda ungamayu etina wa Ruto nundu wa etina wa Raila Odinga nundu wa yu Raila kwa kitumike mpaka na kingi akendwa tebo na wethe ya Uhuru Kenyatta na akayunda tweka Musumbi inono bane nanzeke kana ai Musumbi no kukata munini bebe na mobeto kana wa kemea kemea to lakini nda mutongo bubu etina banini okemea you know kindu kwitwa ila mea ni na betia ya political parties yes lakini kindu lake kwitwa azimio ono munde tiki andikithia ta chama kwa uno mpaka azimio yambe andikithia ta chama na genda ndo mamane ila twethi kuungamana azimio abunge monde alamenywa magenda mema azimio na langi ma UDA ni mawedie tena maja punja za majagu yoka weweka uke kuungamana tikiti wacha wa UDA na hiyo kuona njimi wajiki unaendie kotini acha katika ODM tia ika nominations ya president tenengwe nye na Raila tuende ba nomination ubwe tuni siasa
Nundo kwa ile taenda kwena muthungululo katika chama. Kwa endo yu Azimio tina andikithia chama. Kwendo kendo kameta ta Azimio, kwendo kameta chama kiku. Pemanze chama kila active, chama kila kipo kize wani miao ni ODM. Kwa uongama wale na kuongama na jao na ODM. Chama ukaandikithia. Lakini wangu wali baba. Kwa kita mbaya andikithia kidogo mundu. Na maandikithia. Chama na kuandikithia ta chama. Ikamaanisha ndotolo badini bwana kunga. Chama na kuandikithia ta chama. Ikamaanisha ODM ikendwa ya melua. Na yu katika ballot paper coalition. Waandikithia chama cha Siasa. Indi kilake ndukengi kwa tayangunga kituka. Imaanisha endo nituathi twase oka kana waipa yathi kwa Azimio. Imaanisha no mpaka penda uandikana tuandikanite ata katika undu tukuka kuungamia kulikana siamani kulikania isiama na no mpaka yu uandikana la wibona weugano utwawe kwa registrar matuko miongo na thanda tuma maiwa kana matema bigu na be pandu bangi be kwa yabu nundu ati endo yu mutea yumbe chama chonda zi pe maanisia kila mundu oka kuunga mundu wese ukamba kwangelekana na kila mundu thikunga mundu wese kwanza luo na yuma thikunga mundu mwese ni mundu na kwasia ayumbe na junda teka ya mwiso serikali ya na kwizila chama kiki ayumbe meana na joke kiki ayumbe meana endo kwangelekana Raila ni wakwata 50+1 kana Ruto akwata 50+1 no hasie ndia na serikali na mundu andu ange mathi opposition na amina kwa ndia na serikali na mundu ayosa maminisa make na yoza andu make na yoza speaker wake na yenda za serikali na yolo na andu lange lakini juu endo juu oka ne athingi na mwiso na ke Raila ni wathingi na mwiso na ke Ruto ni wathingi na mwiso twase Ruto ni mwoza sionthe be maanisha aele makwata na ingi na ke ba yande bija zaletwa izie mbunge akakira saje ata muswada webaluka ata budget itabaluka inasio logo za kwazia ningwenda unena na oka tusobye serikali kana ningwenda unena na Raila tusobye serikali umundu yuru akinyata ndatwa izie serikali pata Raila na ila waipa inahizie ndio imbunge inalotwa igetwi bunge na yamia kubingwa mundu kakae mabingu yo muswada logo no mabalo jwa Ruto kwa uwethe waipa itepo pai serikali ende ya Kenya na njongo ya kamba make utelema patingwa serikali iseuga yondo ni ya Ruto kana ni ya Raila itemo kamba pai umo wende serikali baya mukamba itemo ukalonzwa ke ubwa bwanwa eto symbol ya bazi wende yuko wewe joka ngani ugwe na kundo sio dhambia ukangani ukwe wazebo liko kangani liko kangani kana ujogo liko kangani wa Ruto na abika kwa Ruto wewe kala bau tangite mbuye kana mpaka mbuye wetelela nezo vya serikali ngamba nanga udeke haya wathi kwa Raila nota no yo uta mubango amina zo vya serikali akazi akabanga demo ndo zi wekata lakini kufikia munde endo Raila ndaka kufikia munde endo president Uhuru Kenyatta ndeza wete kula sia central na central ikakunondo ikenda central yaite zetu kula na saa hii central ina Ruto lakini bambe umelo tumakulio ugethi ayu uwo wago olpebi na bana bigia Ruto asia no bandu wako sumbe ka Raila indi mbanga za Kalonzo tosa zande babigie tobu na njo twaizia Kalonzo agenda uwo bwanwe tene tena njina matuko 3 mwezi wa 5 twambe wondoka na itu tose kila kitu mateteja kula ta umeange dijao nondo wasisia ngoja wasisia andumara ila ala inge Kenya alama yake na make ni 2.2 million wasisia andumara Ruto alama yake ni 2.2 million wasisia kamba monda yu kupikia monda ni 2.3 million ala yu media andike diseta ko ni makula yue endo tiane ndio kula na Ruto na tiane ndio kula na Raila kila kitu matebu dia jao endo Raila no kwatwa kwoko ni mbainge na hizo ndo kwatwa kwoko ni mbainge yuko upa mukamba ke kwebudia ake nyibya onake na kau na mundu la kwanza anduma Kenya usumbeka ugethe aonde ne hani kila mundu akomage hani to no mheshimiwa Kalonzo amusioka ngunga wala no kwenda kila kwenda comment manzo mheshimiwa manzo asia kana Azimio ti registered party nenda umukozwa ni mwe kana
ona Kenya Kwanza registered party na wako na registered party. Lakini ndio tukwenda kuandikisha. Lakini nako in the next 2 weeks tuibika to the NDC no ya mindo ya ODM neno nge ya Jubilee na nigera to the meeting la to the 26th. Paanya yo combined is both NDCs together as being registered. Kwa huko kila mtu wende na umbrella hizo ni disipo na ni nguo moyo. Hapo democracy space ya democracy in Kenya you expanded so much. Iwezi Kenya tuna 85 registered parties. Registered in ya 85. Na zia hizo ndio zile tukwenda na uhuru field ya nduna kuikata. Na space yema kwazia Kalonzo kosa yaoka kuthile pe ninapata hayo monopio. Nundu wana ralika kulikanyando kila bantu tuketha mundu ni wameli. Wizara ya bantu amata kumila nela mizi FM bao kuweta. No yeka tu utumbire throughout. Lakini uona space yetu ukite weza Kalonzo observe kama ndio saiwa hiyo. Wanakambana mama ukitie monoi kama ndio president. Lakini kecha utwika kana twithiu kana baba kwa papa akija mbega runa musalia Mudavadi na Ruto kiuti kindu kisio muno kila kindu kwenda katika ananchi bande andu moibete muno byo na nyendi ukite muno kichekula na ngechekula na maanza wabe kindu kwenda kukueleza andu muno twende onu twende political parliament no the ajumbe dia na independent twende onu twende pende janene muno nimwezeka ndeka matuko 26th of March. You must belong to a political party, or you don't belong to a political party. But why is it doing? Either we party ni na kanandwe party ni. Na wale ka party ni uto unga nenga for example na maine rules nenga example ya masako ya governor. Twina very candidate details from. Pe mheshimiwa Makau, pe mheshimiwa Vinya, pe mheshimiwa Speaker Florence too. No. Ndo azwa tuma wipe. Umie zitawaita. Bana waita. Nenda uza hata tumedhono makazi mama wipe tiwe na wipe na mendini ya wipe na bai mundu kwaze ndiuma wipe anene ala mendini wa wipe ala me wipe ani maduku 26th of March midnight magatha me wipe ani na kile kikao kwani kana magathi muchujo ni mumio iba no la wali kanu wagathi lebene ka komana longi uko komana azimio kana na uda kana ozia mailingi ka ongabitiwo ai le magano kama zima gaidi kala mundu kichuo ni kwake ita ninguko kana ni mbui na kichuo uyuka kuna ndo magota meno kama you kila kinge kiboni maduku 25 uloko ne wiki design azi wewe chao hadi 11 ya mongo sawa ngonga ndio ile sawa kwa hiyo kila manzo kwa watu kwenda tueleze tamujumbe na constituent lawyer tueleze atu hii thoki na chotu zaida na ajumbe ya name independent hii parliament kamwe 339 hii parliament ikadhumika tapea 120 130 140 independent mate controllable mundu kwendo kwazi ndo kwenda akaya manzo kwa ametokio lwake kana mbasi yayi umunthi tandani kitonga manzo ngaungama senator independent Makueni no uko ni makula nake mutula Kalonzo akaungama ngaba na independent Makueni no uko ni makula onokona mangaba na independent iwone MP independent yuthe nao ka obika mwabika mbunge yandu amo the independent maenda makatika ngaliko ya maenda makongelela ngaliko ya mwabina tajua ndo mondema independent makuna kula na president Uhuru Kenyatta mheshimiwa Charles Kalonzo au moka utezesia ya musimba uto lao mone parliament waambie kuwekana nayo hadi kuja kivela cha ngapa na oinge independent na you the no lika independent paimwe ao umetikilete yeyo beta chama kwa independent kemeo pa yambunge etwika independent lakini tabikaza azia ukona kula maenda au support serikali mundu onakuwa independent ukatuka with your opposition paike ndo wezaona kwako constituency kwa huma kina jamaa bikaba ya makaikwe yumbia na ningwenda kwasya kana pa utwende netu kusokwata ndo ingi muno independent mangaba na masenator ma MP na MCA kila bandu bagenda independent njo serikali izao bagwa kwesela siama nicho America siama ile nene no niondo sio kitana Republican na Democrats kwa una wa Kenya yuko kakani tukia kakatithi no wakimbai mono yeti nda izumbikete na kila tukweta kwa Kenya tiazia kibila kalaza juma central kikathi Rift Valley na juma Rift Valley kizo ka central na kutingwa mundu ungezi ulwande ukazumbeka ekando aso kitu joto kwete kwa Kenya aya ni namba zo mama otumani na meto zo otumani beke nongwenda okwame tuki ndiambiana FM okwati zo ndateka otemwe
mwandu Sabina Chege ula ni women rep wa county ya Murang'a wende tonethi wa nena yulo wa kuya kwa kura na sela sire kinene muno nginya ABC mamo samo ni kwimo thanyani wa oni wa kwambililia yulo wa kana gilene 17 Jubilee ni moye kula na indi umundi ainena ngalekosia Homa Bay niwavikia na kwaze we yani nwale zieto yake aziaje ngewezu zi yakuya kura Raila ni project ya mwene ndi na gakona kula nene ndi FM uneni tausu kavinda kano yitwelekelo sa kwa nini yolo wakuya nondo bela metro mayaza kana mheshimiwa Raila Odinga nitawethetwa isinda na indi kethazi ndo ndilizia kwa 2017 ethetwa isinda FM yue nenda kwambia ba mheshimiwa Sabina chuna neni mbe kwe bintu tathi tikindu kiseo kwa mutongoi wa muthemba wake tikindu kiseo na tiwe yu kilango ndo kutabye kana na pamwe na nthi amina pamwe na education na cia tiwe weweka unenete tiwe eweka unenete wethukiisye kwi atongo yange manenete ukethia ona kauma ina nenu menena kindu kitebaza naju na nendo kutwa umba none wa palazi mio ya wete ba kasarani na mheshimiwa Ngunga ibo Murathe ni waneni nesa asia we unigete zindu twanenie sindu thuku kukuzu na nigete zindu tuyite kanene tuipetange utuika mundu museo uzu ni mundu umwe na pe ongi ni kwatene kanini kega welo kunena wibindete baza na ndanene na kindu kibaza nachu anaisi ati maundu hao nthe wiwa andu maumenete no ithie tata bizia andu muthuku ni wisi you ka interpret yo kindu jiki utwa kegezo kubicho kwa hate speech na you okwa wingi you Sabina Chege agitia kwithwa no neni o kindu ethia when wethwa ye more specific lakini andu azu o themana na o kindu kimwe ateo no seo otanthi chuweta kikwazika na mheshimiwa yapate ngwe wasise muno mheshimiwa Raila Odinga timu butho muno kwa siasa twaze kumwazie 07 waize 2012 waize 2017 timu butho muno kwa siasa na nebo yu ukithia andu azu ndukone tamato na kwitha mainen kila meona nikito na kwitha kina kauwe kepa numero na kwitha igula itoya wite kwisili lakini ukethia pe kaubungu kezi ki wakatumea wa ateo indi yoti usio kunena neni wa muthemba ucio ibinda tathi nundu mundu la wetele yu andu ala metele na mekwasia kana ne maunga meje mundu wo ni matona kwambia kwiwa tikula yitona nini zitiketha tizindite na tekoze wa na tekoza atua atua tizine ziva tikwenda yuti tingoka lafu tienda tiwe kula ne kuniwe na kula the no that's yona ntheu na ngane ne wozindia kwa theu na Kenya yende nambe kunga nina kwa meduna asiati lele 2007 elake voitu wa chairman wa ECK Electoral Commission of Kenya anuli ngala aidio so ba yotu kuba get silence ya huyo ba state house ni Justice Evans Kishero Raila ni mmoja bwana chonde alipokia kabisa isi mmoja hizi ya 2017 na ni mwezi tambai tunaenda serikalini uno kalonza na running mate wa NASA na ni tuene neza na twaikunie toka nitoke twako na tuziziele bibyo Raila ni mmoja wewe kila Sabina waweta papa ni chagu uniwa kula no hapo na no ziona anola maiki katika zindu hizo themeka wa musando mapetwana madina kwa ndo kwa ndie twikana zindu tonga ku provoke lakini itu isi na nijo na nyeta kwa ni azimio ni na mweke kana Raila ndo kuzida no Raila no zinda na kisa Sabina wanena no jo unena akazia kama ni noma ni noma kama ni nzuri ni nzuri wonenge na ngeo izi ethe ni kuya ndite tuya na ndo muno ni bugyo banda witu dini twetha twika twimothia tionenge ko kila Sabina wetie ni kindu kiweta wa Kenya na kela ku misinterpret wa kikaete mathina maingi lakini wa isi historia ndi Raila ni wewe kula manele kana njala ni shua neza muthia neli nwanzongia manzo kwa metokio lwako nyeto ni silama kwani makula
na taila ndiye petition ya Raila na Uhuru. Peke nukitaekeka kilo newa hard data na electronic data. Na hiyo electronic data yokie zizi ulu kwenda data ila formula whether you formula use wa ni agent neke kwa sahi ni agent no ze ingi sio kama itumeto na genda tuwe ndo amanya musumbe no whether hapa na tofauti na yukula sio yawo yuko zone imwe moka ndo se ma agent monde asikali kila mundu onda weba kitu woki kikabwa kuleleza tiala nitilangelo nikunwe ando mebo na matebo ko yikunwa nginazi andu agwo hivi na moto wesila ekwani ya imwe Joseph Nyaga ni waandie kusisia marehemu Joseph Nyaga lai waziri wa kwa ila na serikali ni waandie kusisia kana nyinya ulatu na thikite kula itengo ne nuko niye kula na yathe hapa yani nuko nithite chau nuko temetwe na Ballot ya gege kata ikakunwa yujugeta hata jo lakini mheshimiwa Ruto ndo nasunge yana sai kuikula sia wewa kuikula sio ya na sio longa atakurile kwani mimi ni mjinga namna gani niibiwe kura njaona ba wamba mama ukweli paikula ya munandeka huyo kuju ituo sio ndo meipanga lakini mama kaenda kuya no megeta nundo yupa unipo IBC yoka ulikila maweku nundo ni mwandikie presiding officer na aya kila chama kina chao kina agent lakini kwe kundu kutafika agent wa chama ingi kwe kundu kutafika agent wa Azimio na kwe kundu kutafika agent wa UDA aya asante ni nenge ndolika na Tharaka-Nithi simunizi miwe ai mundu wene aya kula iko na wata ikabituka 100% nundo kwe kundu kumage sumo iko na ikabituka 100% na Tharaka-Nithi mayiko na yulo 100 kusune the nonge yitu aileta umana undu na gwe the nosu usewwa wethe bayikura twato na ila BVR twato aitwa ukuna electronic twagia twanangeka tonge toimwaki tonge toijao nataka network aitegwa nataka amwezo andu makona jao manuo asante aya naende kitu ambapo ibala mwene ni saa 5 na dakika 17 ni muvyamu no kukala mitambo ya Mutongo TV na Mutongo FM naende wengale kosia kitu na kwa Mutongo FM ni yana imwe na 3 wengale kosia makuweni ni yana katono ile wengale kosia ku yavoi na keswani cha yethio wengale kosia moto hapa ni yana imwe na ile katono kenda FM na tindini wa mitandao Facebook ni Mutongo TV ni Mutongo FM na ile Mutongo FM ni page oilanzao enda bo wekithene wavikiana ku like page yetu ya Mutongo FM na ende wavikiana kutufollow page yetu ya Mutongo TV kera ndo yeso like kwa ndaya henda vao like na we follow na page yako Erastus Kithuku Anzomo kwa ndaya vikavo like na we follow to live then wa Facebook wa vikavo then wa Facebook ya Mutongo TV na Mutongo FM ikia na kushare unena ni usuni kadose ya andu ingine mavikiwa na mone matele kana mondo meokonia uteti ndini wa Twitter tu hivyo @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku hashtag ni kuombea siasa na ndini wa YouTube subscribe kwa wandu yeso subscribe nginyo omondi we mutie tina munone maundu maingi nondo Mutongo TV na Mutongo FM ndini wa YouTube Mutongo TV /FM official subscribe na unenanya we imwe kwa imwevo na mbe otumane muguve ni ile tetu kianda imwe 5 batende vi na ende andu mase munene ukite kwenyu namba sia simu seva ukione na kwa andu ma radio nukitwa musomea namba sia isu sia simu yakana mbosoma otumane ma ile itetu kianda imwe 5 na tuyambia na mundu kwase kana manyei kana Ruto atwika musumbi akaambia kampeni oni osu haya na natabieta wata Ruto kila uendese ni biashara tikuvoya kula ni Patrick Makau kuma Mombasa Kwale ngunga we sawa Raila Kalonzo na Ruto Mathi 11 nike na Kenya ithe na mbe oyu Kenya ilie o nondo wako za mupinzani manzo we sawa emeavau mwamanzo ndikwesoba tabia Kalonzo mwa ndakalilie ndakaliche oka Azimio ka ou edwa min edwa emina indi aema vau aemia vau atwika outcake ninye nzomo kuma makendo haya nzomo aba Kalonzo aemia vau atwika outcake Kalonzo should join Azimio UDA kuna kitu wakamba tufungue macho jina ni ngumbi
kutoka Juja. Aha. Mutongo TV UDA mevange kwitha opposition na vaiti va ni chosi in direction nyingi ni mwema mutonga liko ya the rivers lota na inde asimo otumani mairiti tu kenda imwitano nendo soma nigenda ne some ma ya anduma YouTube measya ni mati IT na muno anduma YouTube ino kite kwenyu kenda we no otumani movie uwenda nozo ometuma o YouTube Mutongo TV Stock FM official isu ya Sabina shege ni pure hate speech kai double standards ndana weteta wata nina so mosuwe kanisembe YouTube mituki YouTube niona mo kitemo monovyo Uhuru Kenyatta alilone nuniki 2013 Cyrus Makau FM wane nata Uhuru ekawa Kenya mesa kuye mosumbe osu tiwe ya wenye aze mosumbe Kenya mesa kuye mosumbe ni movia muno Cyrus Makau na otomete matomani maingi kanese mondonge munga monikindo chavata onwetwa Benjamin Ndongo ni somo motomani ma YouTube ni Mutongo TV Stock FM official uda nye nemete vau Musili Gideon as you wow manzo you are talking a lot of facts though people hate reality go yes Kalonzo go straight to the ballot or else you should join UDA Steve Kimanzi ngalikosia Nairobi utawala ni moviamo no Steve Kimanzi Samuel Kideka manzo wesawa asante Wilfred Kebenei yase UDA mambo yote Sara Kalonzo kwa ndaya adhimo paka mwisho nika tunewe ndaya hata mukamba Sara Kalonzo adhinginya mwisho tunewe ndaya hata mbaya mukamba Raila tosha 2022 ada ni Wambua yene kaliko ya YouTube Mutongo TV Stock FM official na hindi nino kitando andumasimu ambiyo kuna simu ino nukete kwenyu Kalonzo akiamia Azimio sisi Wakamba tunaenda nyuma ya UDA atuwezi support Raila mara ya 3 Evans Musyoki we motomali ba mokite Festus Kelly asia by March Oka ika join Azimio Raila president Kalonzo deputy manzo confirm ekane some wa muthia ngenda tuose simu eta wa consolata Wanjiro Uhuru ata anakuza Uhuru anaita mayouth state house kumdhalilisha Ruto mbaya sana ni wite war sana we consolata Wanjiro pole ndawe wite war sana ni pole aya ndo basimu mbio kuna na anduma radio alamote bakubena TV ni noti imwe 5 nyanya thandatu ile kenda 5 noti 0115862950 kana 0753986233 noti mwanza 5 kenda nyanya thandatu ile 3 ete simu mundu echalo tuambie na simu yambe ni onoza simu 3 aya ndo mazimu ambio kuna simu na wethe wa TV yaku manzo ni kwa kura yakwa John Kilonzo Junior hello Mutongo aya ametoka aya ozo ongewe bau aya hello Mutongo uka hello chalo ni chao hello aongei aneni etolo kunena ndi aya ekane some naked truth manzo Festus Kelly be manzo not locate mono tando mama kuweni sub county please kume asia ndo amadhukuma for the last 10 years hii manzo makuweni no nene yakiu and me asia makuweni niona motumani mengi mono megwe onene ngawasi makuweni constituency hello Mutongo hello simu jalo baadhi ya tutatambe kana zito na niki mtu nena tujaribu ya muthia hello ni wa inena hello tuinena nao aye tuambe kana simu tuambe kana simu abebe utumani we bano wangunga onera bongunga niki wekete ko wade amwa ni kwa ngunga timonyo be wade ni amwa ni brother hapo inondo we brother kwa MCA wala wodi ya mangimela ti woyo ono etwa Anthony Kingongo na Francis Mwaniki Wangonga na goze etwa Francis Mwaniki Wangonga ni mkwe wa Wangonga
ndio na waambia no siaje ni wewe. Haya mheshimiwa ni wewe. Karakozia mwa. Aya kitu ambacho cha kuma otomani nikena tuambe kuendea na ala Mungu ni azimu yongo ni azimu ndiye sawa sawa. Jewe nangeta natu kandi undu naika nese katika siasa nombaka andu makaelewa nundu atongo yange no meonyubwa nange makanyubwa mamanzo ndatuwa nake kadi na mione wa makuweni nenda na resign iye na ndithi ugwe mafaili kwe kotini kwanza nigwe kwembeza mbingi kwe siasa kitu kiacha likile siasa na tia dumie nilika siasa na noete ni ku complain sikulu nendoku balabala njai nebika kuito musenye na ndo ingi matabika musi binda yu na maskulu mainge tatinde ala mbikela mudana sia kwa kama skulu na sia utwa asiana maskulu ugetha nundo ugetha to salatu nini nasila makwani na njai faili mbinge nikita na siana si nguo skulu to ilenga na imbeza sio ndo siana ika skulu kwa huku lingana na kwa nina tatie kila na neka na makwani constitution ze ward monza otesa kuma kono kwetu avulueni wabike kono kwetu wathiani wenda awenda tembe wa kilomita manele na kondo wau ngaine wese uyola ina tethisi kila ndo na challenge mutumia ucio hadi ongamekevela yindi ongamekevela chama kuene hadi atuke MP makuene hadi ambe thangu na ithiuka kila bandu ejikula anengwe kula hadi akathukuma bara manzo atane thukuma aya no amuzongea ka aya ngunga okwa mitoke hiyo no waze wa mwenende loto no sangia nenda to kwani ya enende mega me right lakini kola kalango na enende maile kumadhanikana pama saku no kamba wonde direction itu inaweza tukuna mwana miakela mbetelu ikumi inaweza ilika Lonzo ni na Raila katika president's running mate na ningu automatically uda mono na ningu uda chama lakini ndo ndo makulio to maintain or leadership isu tunondo Kalonzo nongamete na nyene nasi baba mundu onethe ni azimio na ni team leader azimio kuba baba pakwa na masako na itu ngamete mono magavana nende ya Kalonzo akati 11 na ke Raila yuka baba ayikata 11 lakini ingawa ya uda itu ndo mesisi muno nondo ono muzumbe kwa sala nengi wanaweza affiliation itukumela tukuma 2017 na kunyibula ritha muzumbe retinani kwa mwenende enda maoni make era ni waweta muno lakini ngwendo nako kumuhimiza kumwe tambai twazo sio direction whether tuipa mwithio no era sio direction la tusiaitie na direction la tunetwitha ukambani muno wanaka tutalika game ona mundu twitha tusianizyo na ona ndo azima itu athoni azima twaendete na muzimu ndega leadership akatwea tumukwate moko na yuno ni wamamio kwa madharani kana Raila yes kwa hivyo hizo baruzi kabu aya Raila na itwe loli ko na ndi alange mari matalika bubwe okandiva ute na otio kwate lakini ude tumizia ya muno yapo manzo wizi nesa kicha waseneta ni chaku governor ni kamwana kaito motola junior vile uma kuweni Evelyn Mwikali Bana FM asante yue peo wetu kisia matea nini muno na siaisia matea nini muno mekwasi ati no usio mheshimiwa Kalonzo amusioka kasisi kana ndona kwisi liangale kwa moto na kwati yani anayo na andu asubi weza kwira yo mekete otando nondo peke tukumwe otwaile kusisi yes na nijapata yo ati kwangelekanyo nitweze neza kana yutose umheshimiwa ngungo wa Asia nani uzu unowoni muzio UDA ngameyoka zimeonga meyoka mheshimiwa Kalonzo ngameweka yue ibela sianza sia oka ibela sianza ko kambani siketha zili ata wasize muno kundu kwingi nukona muno azimio na UDA nimeno to thiwa uloko kundu kwingi ukethia yu oka ibela sianza kukwata ne patonda kutabatena la hizi muno yuko ni maile kwithwa ni mailo kwiko thisa kugethia pege ndugu moto na no kisio twende mwaka 11 ni kana withia ni twane wanda ya lakini pege ndugu na jukisio kaga twete athina pa kwenda ya yuto tukaenda 11 na azimio yoke yoza kula ime na oke na UDA yoza kula ime yuko tuwa yuko angeleka ni wa utembete kukewa wati
mugamba mwena gula ngili maana nana uko yukule zwe warwanela gula ya ngilile na monza yuke the baro ne mozo kamukambe obudho mwewa moina gula na gula tena zyo ngilile amini milioni 2.3 yes 24.3% of the total voters in your campaign 23.4% you nenda utabya kamba neza nondu beke nutete nezo mana nengu tabije baka ingi muno mundu la ya stars ya kwethukiza waitu lelate yezo mana kindu kila tuina cho kambani temanya kana tina kula milioni ile 2.3 na tizeko ke ruto nundu onatiwe we na kula mbingi we mukamba nundu to analyze umuthe baro to analyze ya to ethia kaundi la ruto we na zigwa hata solid usi kwake nitatuka na ina sibe tukabu na sio bandu bamwe we ethe nita tuwe kalozo na agena ita tuwe yokwani kibago ni choni cha nusi twakwatie kwibutha zetu yeigwa ditatia nini ditatia ruteto ne ega nitikwenda itwambie kwasi ati tinakula milioni ile na kindu na patoneka yukwanza yu mentality isu ya kwasi nitwenda kwambia kumyaka ati I know ti ungametithio kona tika ati wananu balangi na kindu ju mheshimiwa manzo makwete kuweta ndweta kindu kithuku kya kwazi ati etho ni mukwenda etha pepa pe kindu kyele kwithwa katika ti wa oka na azimio ni azimio kukakuti kindu ju mewa tika thuku nundu onake mheshimiwa Raila Odinga onake andu ala mamwati me kwake musi ona mano na mbesu no milioni ile na kindu kinini obo around 2.2 somewhere there you ulo paloto na kwazi ne bato kwapenda kula mbingange neke imani ko nitukwenda twitikele ati oti negotiate oti na andu alangi ne no se otukasisi ogethia nitwambia managana tikawonga matiki oka nititonea atoka ati wanazu wangi mwiso yes mimi peke kindu kimwe mheshimiwa waweta mheshimiwa ngunga waweta tuende neza muno Kenya tuende neza ata no musinda no su kwewe wa siasa utewe ikundile musinda na wa siasa utewe ikundile ni woka tupicha bala bandu ko na US the ugethia ni metikelele kwina Democrats na Republicans na pengi mepo ende mukethia pe andu ele metha makwata nite neza yuko tuende neza era boy ndugenda ngala utabiru kwa manzo kanini kamine tuende neza na nyene ngwenda tuende haya unga wangalaja niendo kujwa kamba maitu la education na asia hizi mwezi akamba twimena akambo ne ka voters mwezi mbaya mukamba twimena bake milioni 5 bilioni 5 na kuangala no mwezi bara kana maibaira wakalenjini we kalenjini ni matugeni na ndo apeke pusikisi na ndo ameanandi na ndo amekeyo na ndo ni pokote lejo ndiru ngamele jo isu ni dialect nana twezi baluya ne anamueta pe diriki pe ambazo bukusu maragoli nwezi ambazo mwanga maizena nwezi lakini maya mokama neba nemo atu milioni 100 milioni 5 hicho kitu tena sia na tuakula tunasio ayetu 2.3 registered voters tena witu wakamba numwe kwanika umuntu katiba yabindo babetwa Mount Kenya babetwa Rift Valley Molo na Elbagon mwigula ibu aziani wa Mount Kenya nundu chao affiliate wa nandu andwala mema Mount Kenya no meta Mount Kenya lakini katiba yashimbailo mukambale bwa tukie motiko uko tibano na kwa kiliku changamwe kiliku datwika MP datwika MP kwa bidira kamba umuntu na MCA ndabeta matwika Ramadhani matwika Fatuma matwika chao lakini adika teka population census zile tweka ako nonwe wale wa tribe na mundu kila aya kamba wewe ndo 3 million zia tuko ukela nikalani wetete ba manzo na nunde thezia nikana twai unifying factor ya mundu mwe kamanna mukambola eba Mombasa no la izimbailo na mozambo gombala ba na mukambola ba nundu western mudhiula we hotel ala mangine ni hotelia mudhiula we hotel ala manene pyu kakamega ni mukamba na ndibu ne pale kwa mukamba na dina twako manage mutumia mukubyu wa umeta na kumala mundu mutenda pyu akambala meka kakamega mundu unanuza kwa ukatike sumo mundu ba yakirinyaga ukadibadi kwa hizo mundu we akarisi maneno mele chao mabibele na chap akambala Bagwa ale nikivuti anbazo ndebu na mutaba muzimu ndebu zitima mwe anbazo na myoto ukatiba mwe uonde wakamba one of my best friends ndugu managero Patrick Mode aidha tawa kerabu no wa Emindo no wa MP wa mwe
ndai yapita atakuniwa nundu akamba ni 40% 45% ya total voters mama na kamba mimi kila ponde wali kabula kwa kila kwasi akila twa itendi tumanda ne manzo na ndwalangi na ndogelezo ni kezi na akamba ni tumanda unifying factor is the mukamba tunagwe kuni azimio tunagwe kunioka lakini ndio 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 tawe mukamba 5 million lakini wewe muno muno kiwaida rigathi ula muno arute ro ulo rigathi haze nyinyi makamba ana nene aya ziko bomani haze makamba inyo ndemo ngilimana na mwetu ndicho haze 1 point tuna nazo na mailo beta chumbi pongeta ku no mimi na bazi wako itakula kila bantu ngonga nigenda twende leo tumani ngwenda soma bano etwa Steve Ngene mheshimiwa Manzo kindly wakolwa ikolyo ni mwenendi sungea ona ndaiya nondo ketho ti muthukome ena uthasio wa kukulia kumwea maungame ngiru ti siasa we nacio ni siasa mundu umwe nethe ane mokite maingi pio lwake we woso mheshimiwa ende mundu umesawa tuke bano ngunga na ende tunyo twa anaambia bala ya mheshimiwa Manzo hizo itanya wanyu kita comment kila comment lakini kila ngwenda kulia muno mheshimiwa Manzo no kitakwa kumesi obanini no kitakwa kanaambia bala ya ngunga kwi iyo mwithiwe naomba no ba ya Manzo na kitumi chako kwira muthenyani wo munthe nundu ni we omwe kati wa ala mendeni wa omba nozo na magavana mwena magovernors meadatu na mwena professionals na mwena other leaders wa untheni na businessmen yes na mwetha mwaneno maundu maingi na kamemeka Mutongo TV kethani moni imwe kwa imwe kwanza tumwete live thingi kamemeka ngike baka kweka nezo kakwete umbano imwe kwa imwe mheshimiwa Manzo na kunu wewe ngozi la mweke tui umbano imwe kwa imwe bama saa kwa zemu mwengozi ni tumwete ya umbano imwe kwa imwe ete kutumingo ya Mutongo TV yeke yangale kwa imwe uzuye umbano wa magavana waipa meona umbano wo mheshimiwa Ruto ala bama saa kwa nitwete ya umbano imwe kwa imwe kwa la kuna siasa ko itena cheni tiose kuna kwa zianganga anyway yokule uketa bano bwana ngonga magavana ni matangazo nesa mainite wathi wanzimio naende wasisia mheshimiwa Charles Ngiro no ende no kuzizia muno Kalonzo muthocha mwe okakuoni ko kweserikali ndebe kindu keneni we muthenyani wa iyo oba kitanethe wa kieto tano muno kwa ngale kwe ya kina mheshimiwa Manzo kineni we ni governor Alfred Mutua yolwa kuthosia mbai ya mukamba kana pe andu meba ya makuthi na getho ki interpreter kana nita amwe kuma chamane chawe pa mathi kwetia mbesa we saidi ane mekara ni mathosia mbai ya mukamba nake mheshimiwa Ngilo etha nena kindu asia kana ketho wenda kuthosia mbai ukwate mbesa ukakukamba nitukusangia nikano ise thene mbesa ina pata nacio nitwavikia na kwithwa twikunenga no yeka kuthosia mbai ya mukamba nguka thank you Rastas na yandani thukiwe na sababu iyo nakajuma na izie tasia ya kamba ngiko kani wetu no kita kwa Manzo ngira njuko nanga live data ndievo wonu we umuma no wakatatu wokosu na the same people umano amba etwa nego methenate 13 methelu romare tamarind haya carnival umano zwa ndwazu no ni ebonde twa idu na twa Raila Odinga mwenyewe Raila wo kitu akomani kuma saa 11 na twabina mukura tu silence yawe yo twamunenga memorandum wa woni atwabudu ndo ndingwe task ya kuspia the campaign cha Azimio ba ukamba ni Loiston timu yesu ndo ngilonda kwete ketu mtu akakwata baba na kila mwana na timu yake ando around miongole kenda mekale ndo akomani ngi Manzoni a full day meeting atwa mde na kichezo kicha katatu ndio twekele kuma saa mwa yo tumine meeting tu saa mwa yo na tumba the professionals kuma kwa chama magapa na matujoni around saa 8 na moka na twetu sepse press statement itu na mwe wetu misomia na nisomwa ni 3 representatives wa kuma council na twazi agenda ya meeting yenu na nienda no make clear agenda ya meetings na heading ya as resolution na zomiebu inaidie akamba back to government na statement na zomiebu ni kana tuikalite za wa serikali miaka 10 na twazi even a single day tuikala za wa serikali ano bakatu kwate undu tukona baba ende Manzo twazi perhaps mongamita mafoza runoff is not a government weza ukozi toka likandeni ithi ndio tabala tuishua kana tuitha katika serikali na tuwekala ndio twazi through wisdom ya magavana la me katika county wala me ipelani tatu maduile kana hapa Azimio mecho penda kazila kauli kama serikali ni especially nundu no makote kwa Musumbi ulo ungapita na Azimio na ka support wana ndo ingi by the way
meeting wa Raila Azimio presidential candidate wa Raila wa Azimio Raila Amolo Odinga akwati tumoko ni 31 kama na zote 47 ala confirmed na mweme tamuzi ya usozi akele ela mweme tamuzi akele ni wada age maringo gulo madalile yukira dozi ni 31 nengi cho nengi kama ndabi baba nominated governor or then elected na mtu ngeze kwazi yaunde ko nominated governor or then elected you na mundu paimbo governor wali kata elected na makono kula ni mwenende ni mwenende na kuko no mundu kula mwenende etho eno authority na endekete na ena serela wate yuki wangulicha kila neno mtu asya kwasya ena yona mtono na isi na azia kwanza kwa imbeza sio dipwetana alame bulu na kesa kali mama kati ya mutabia kiudi kunatoka kwa asia kana ni mutabia kana ti mutabia lakini nunu na neni ndi chau na nunu na wene ngi ngendeke katika TV tana nini nengi kila kibudu tunataka kwa asia ngo kana ti wo mtu ati kama na mundu asia nengi lakini kila tu ile kwa asia ye objective kwa asia ni kana hii paikeze da kana pe mundu za kuikwa asia hii nenge ziliki milioni 1 kana milioni 3 kana milioni ile zivo kana akasia hii nye ukambi kona nona lige chamani kila njuka na ndumakwa kango tabi zambe tuilika nasa tuilika code mudhamano wa India akalande na mundu Raila na mayanga wana mudhamo kana na kalonzo na nitwasi na katika TV na tuwezi ya coordine ndio alile coordine tuandie tunapikana na zap na tuweka lanza serikali na tuweta la miaka 5 kalonzo enza ndio kana kalonzo umie vice president kuma vice president kwa kalabanza ndana portfolio ne mwepuke ndukipita muno tuweze umezia miaka 5 na tela toka ndo alikanasa na twaze tumanase mwezi wa twanazwa miaka ngezi yana kwa undu twalikilwe katika accord na tuweze likana Raila tunaizi aje na nicho nazi direction la kalonzo wosete ni napata ayo ni oze direction yake ungamite muungano utekwazia ni kuyano makwa wambe toka twanena ni nagu peke ndetwe mwendo kuruta ile kumenena na watu asia I give you authority to go and negotiate on our behalf. I don't like that. Kila ile bone twaile na timu either ni timu kaza either ni timu ya andu 20 kana andu 10 na kana timu yengi kila kinaende bana ivasha tukume la resolution tukaze tuenda kenda je wangeweya kwazi gani nga negotiate on my behalf of draft my tribe no that anzika hii mundu wanengi wecho ni kenda tukeniwete kala nazi okay kwa utwe kwa direction tu kwete na kiumu tuona neni no kwetha kitheo na no kwetha kio na ngilo kazi etheno bandu beru thina twapeza bandu bothi utambai ukatwaze twa ate na thina na negitika lonzo kana timu twa no lo witha na bata mbezo wetu muzange za mbai kana tugezo twa Ikumbi ni bandu asante na tie kombeni azias mheshimiwa Manzo watoze nake mheshimiwa Muthama twendana nake kwi muthenyani wa kana yes unavikie na kwitha yaze kana Kalonzo ni mutharuke siasa na ti umwenda ona UDA thiti umwenda no kakabeba ikindo kwatavo na indi na mo Azimio magavana atatu no mease kana ithi tu kwa Azimio na ngiro muno wende na kukusa Kalonzo kale konesu na yu ikule yokai mianya ya Kalonzo chanzi ya Kalonzo ni kiva nondo watu sisi ukambani undu baguze tu nitakwena mirengo bakubita tu nondo ama guzire ngale kwe nange ngale kwe ukwenda kunindimitata ndi musungi ati muthenola ndayanewa no thukumi wa MP ula wa iguo ibinda yu na ungamie kevela na kwa bahati nzeo na kwa wendo wa Ngai andu mama kwenu manyuba na macio kama ndunga na makwenu ndunga MP kandike ndo na thukumete ndi thona ndunga tata na ni na kula mpinge Eastern yonda kwa mbunge wako no akula ile na inacio katika Kenya nzima ni namba ile katika andola na kuniwe kula mpinge na nondo ibila sindo asi open formula nati wewe temu ya neno thukumi endo ungameo thukumi ando kanoza kuolwenda kanoza kuologwenda te lazima unza ku na manzo ajuza boti ndio mbuga ndo kwa manake la mo ndo kwa manake la mo ndo kwa ndano la mikwake muzi ndo muzi tio huko na kwanza nithukumie vinda zumu munote katika opposition kwanza kakandia serikali ni yake baki baika indo na kama kendo kana bigie makuona na mundu zino wale ta umana ninyane na project ila nene pio Kenya yeto fake da no na uru mwana no ndambwa nandu maomba niye maende tukapeno twake dam ambunge ikathamio kundu kungi ndukani wa opposition na uru wa Kenyatta azia kindu juju chana ngati ro president Kibaki na ndatungane atina kwa ubwa nozu nambe kwe kiyozilanga yana 1% ya twake dam sima ndani mundu ume nuru pa MP we budget nene Kenya ekanye
na kando ba Makueni constituency. I am very proud of that achievement. Kondo matingala mondo mauzio tusiweke bai siasa nasia nanga nomba kando ni siasa unga ne ba ukita ini siasa omba ukita siasa pake sasa ukeje kumi wewe pake sasa kipo wa mabwa ukimaye kumi haya yuko je sasa yuba haya kondo tuke bape mangavana nenda otabya mangavana mokamba kanani au pyo na ndipanda vya reality ya siasa nati endwa kuangelekani endwa kwa bahati azimio akasumbeka ngondo kupikiyo monde azimio ndezinda andibita asira kale kumenda bino ikuitwa ni president Uhuru Kenyatta mu challenge ya muno endwa azimio akasinda mundo lozo na otwika waziri ukamba bwenda no mundo manondo bila sia waziri ni mengwela naju punde bo serikali ya niawa mundo lozo na otwika waziri ukamba no mwe na timo onaga tukazimio ni azinda pa hiyo mwe otwika waziri atwika sana mwanake tuwe chief of staff waita nzioka ubi first candidate ya waziri na wala waita nzioka endo inene kana inene wana kwanza zimbo akakonea Uhuru ile na Raila akamwia isito kwa ile mbunge ta waziri faike ndo mundu nge katika wakendo abikio na ila zumbikie maga wewe muzumbe abinato kama muzumbe ugwaizi mujage sindo anandwangi na ndo naona to na ndete muzumbe muno ukaithela we pasa mbe Raila Odinga ndo na thatibwe muno nune ni wake butha kibwana mtholo nazie unekie katika Twitter kana yuluanda Kalonzo dhanu kukazibio ama na tunengenda yanundu atwithie kuyala twabikie azimio ni chao na azimio ni ODM yuko unanizuru na thatio na thatia Raila mwene kumaanisha kibutha kimwana mwene serikali ndo tona ubone yake kongo kithukuno mheshimiwa twova kwi iyo okangale kwa sia kamega setas jirongo no yumile nesa sia kana nitwende sio nena na azimio na ende na kengidio ne moya ase neza no mwezi patatu rathi na patatu tonyothi unena ni ola wende katika azimio uyasiati tutavie Raila Odinga endo kena Uhuru na mayaza Kalonzo tosha enda mayenda Ruto izimbe maza namba inazikeu medalo zimbe wa Ruto na mbona iwangu ndio manzo unako kadetoka mbona tunakuwa tie ka memorandum kana umeta kwa oka ke kwa irreducible requirements mheshimiwa Kalonzo ngoja umbule irreducible ila itepo to inen number 1 nombaga SKM Dr. Atwike running mates number 2 ila top 3 ila ingine zina wa kawaida number 2 kana nomba kwitha na zoning kwize there ukamba wa kitui na masaku na Makueni iba ibo ndo kwa candidate reka waipa bo kembe haya nikuzungia kumweshimwa Kalonzo unazungia tu na painzama ya oka ngoja painzama ninyenda deputy secretary general wa chama cha Wiper na painzama isama oka kaneka sama Wiper ndipo nyene ndo ani mwandiki isu nikindu kena kitete usobwe kuma gazeti ni muno na akabaluku na nduma muthembozu nuru siasa iko na wo kwa mheshimiwa Kalonzo unasungia na siapa hii condition ya muthembozu ile ndio na condition yomana president Uhuru niweze na Raila Odinga niweze president Uhuru kule Raila Odinga mwenuke inywele na muinenga ne chao kibila kula kwa mheshimiwa Kalonzo emba azimione muendezinde bainazi chuzumbe waandie Haya jandu batinde mezo betwe. Bwana FM Lakini tuone binda yako kata ya upendo wa maundu. Haya, sasa hivi ndio binda ya upendo wa maundu. Binda hiyo boya muka yigete tekula taoka. Andu central madwetekela nundu ke mukemeza. Nola mukwenda. Kindu kemeza central nundu ndia utabya andu ala nene mete ibela. Mukamba ni 2.3 million. Raila ni 2.2, Ruto ni 2.2 lakini equity central. Ila ni 6. Kwa andu masendo manga twetekela tuzumbeka kwacha na yuto na Martha Karua Western yonde dala tuna Martha Karua the iron lady Western ndilekanga nuka the onandezeva ndo wazianga lekwe yamo Kenya kwanza avyange meazimio particularly no so nene wa FM na nienda tu minute Bwana FM okay tu nene topic isi ya mbomba no wa hiyo na maneno kunde bone yona ndi manza ne boko ne you had pay strategy mwe etumika na ngone kwetu kutumika ni mheshimiwa Raila Odinga mheshimiwa Raila Odinga ndisika naye ba Kenya kwanza yuti one lakini no kuona campaign yake
no kuona campaign yake thikite ata yes othiendeze na nenda kutabi katika strategy ya campaign is ni strategy very strong na yu ukambani ekite ki amanite ati na yidi jo ukethukizia azimio atongo ima azimio kambani thati nyingo iwe nayo ni makwati epitha mena bitha mwinge muno yu amethukizia na asa kwizela kwa mheshimiwa Ngunga mena bitha mwinge muno amethukizia nienda gutege kitumi yu ni masisi methi ati yu ila nze tumika kwa kuna campaign yemwe tono utuma mundu abeta ayo nze yesu ni utumika ba na nze yesu ile hata aya makoga ba makasisi makazia gavana wa Makueni na sehemu ya Makueni twendo utumando ku makathiuka obo makunite campaign mathoweti azimio obo Makueni we na lazima thika laba na tiwa tima ndandu ake mama zaku na maithiuka obo makunite campaign mathoweti azimio na mathika laba ne pesandi atithiri ndandu ake nenda ukutapia nzia esu ni effectiveness muno na tukeza kwikala ndi tukaze kana muludu mokaitia azimio mete umba no wote tone tukeza kwikala ndi tukaze no Ngonga na baza yes ni FM kuka nenda next week pe wote kai sawa ngaido thana wote na Lloyd masikia mko kwanza kwa defense na ni tuno ngozima mic yaku Ngonga na baza FM yes kila chapata mangava na Makweti ona ti ungava na womo no nambemwe kindu kila Makweti muno ne kuthozia azimio na nenda ukutabia nesa yu andu alame kwazia kana mangava nazu ochama we mheshimiwa baweta mangava nazu ni Makwete kuma nenda ukutabia Makwete kuma mbengi mogere Kenya Makwete mepala matuye matongo eti na mangava nazu nyeba yu mwendesi me atatu na nenda ukutabia nesa paupa ingava na uteithukigwa no geza kwazebe ngava na uteithukigwa withothika makosa nanze azevya mama tena kula nundu nenda ukutabia pa imundu utekula etha nenda kula ciano la ngenela yake weka yu nenda ukutabia nesa kethe wa governor mutua ndethi twena kula ndatongoeje mazaku kele na kwanza mutua ndatuye eba ngunguo ni amu mutua aizie nye governor mutua nenda ungamana chama chakwa kita wajabu na ena aligana cho na makuthi naoza na pate ngwe wethi ani wozet na athingi thangira wethi atwa paumela ka by election nuguo mutua ni walandi bauna ni woga na kinga yukethe wa mutua ndesikiwe masaku nendo kutebia neza ndetha na kazi ndo izu na nendo ko nivamia neza pa hata imina bio mutua ni wezikiwe naye na otwa nyuma kwega kintu ya muthemba uzu gavana kibwana ndukatete kwisa kumwanda estimate ba ya Makueni nundu wetwa mistake imwe ne muno pio gavana Charity Wangiru tukato mwanda estimate wake tundu wetwa mistake imwe ne muno pio na nendo kutebia kila yu nendo kutebia kila kekethe waneka na nume pau kila kekethe wa yu kila Makwete kila mangavana alawoni makomanete Makwete kwika ki kichongwe ndo kutebia yu zile ila zipo nikana kulela zitwe ya nile na tuwe ya mheshimiwa Raila Odinga yukula ila yukwangela binda yuko na Kalonzo ate kwa azimio kulela ito na kuitwe ya nile ya mheshimiwa Raila Odinga ila na kwa na Kalonzo mangava na meenda kwigata mangava na meenda utumeanzia sio matungi kule sio ito na kuitwa ito na kwa na nicho kuwa maikwe hati na ndio ndikuize mheshimiwa Ngunga neza nicho kuwa ikwe hati kwanza yu ona tikwenda Kalonzo niki you according to we ekwia ithi undu toni yetu ekeza kwithoka tikatumia mangavana na tatumia mangavana ela kula ya Raila na Ukamba tikamutungia nekazi okazimio yesa wile omeje aha na nendo kutebia makatumia ju nona yuta pe principle mutu ta ya blessing yuma katumia kindu chukua do to do makalika do to do ni utabije ba kula ya Raila na Ukamba ya leo sio kayonda ni sio kaita % yeah na utabise ba yuta strategist okay ningo jona ba asante muno tupotete kumbine sana show ya kuni smart asante kedi atongwe asu menena ulawa wonta MP manzo niwe area MP mwe eko sana na ndema agetho ni mwandiki wa mavo wita Martin Kibuva haya uzune wakwa kumheshimiwa manzo nikatombi wa taxi ngale kwa mbitini kitui kithuku kwa mbotina na tina nyeta mwokamba nese mutongo ni Kalonzo na taketha ti Kalonzo
akamba tutumika nayo muno Kalonzo anengwe ndaiya aya naindi motumaini maingi vyo na twezo soma onde naindi tuwona siasa twemina twemina ngoka twemina nainde yu kwa ndaiya ndatika nenda tumia ndatike mwe tuyasongo netwasomie tu kamera yaku neva nino kwa ndatike mwe neno no sio tumino vile ndisia kusema zero rastas so ndo tuambie twegwe mwe no nikwitha nenu kiseveni na twamuishe no Valentine yabika Valentine's Day nzeo no kithio cha muzungu na chona ngino choto twachosie na maunani ni maitwe maseo nanye ndimina bani asiatilili democratic space la Kenya ni isubiwe na isubiwe ni kana wezi sia maila sibo 85 ni siata sinzubiku kindu kicha wezi walika pandu na wa kwa sia maila tunatuye kukuna ni utapia kino mino ni kata katika chama cha chap nikana andala wa ndema umia waipa na mwaka chap amwe mabitie na ngimoza number 2 just due to na venue paitha number na umia bana sema bana napita nundu ni na beneto baya kwa ule tuenda twesije muno nditaiba huwa kangwata nesa nunu nyene na muna ngero second chance no mwezi osia maisi tu na manza no awete yabasia katika nomination kwithana ukola mwingi muno na nibona twizeta na leadership kila kingi nenda athukizia maitu na siaisia maitu wakati utu abika wa siasa nini zano manene da mugula kina kwani asiati lili tuikata kunia chama tukunia mundu mbagete genu kita wasuti one the mundu ngamida chama kipa as long as mundu zine qualified nika bado getha na mathungu tha nyuma MCA wake MP wake governor wake alitha na andu asio maudhukuma kwao tuithi twambira siasa na nene zetu na unenanya tuthi twina independence ya mind za duku ni chama hizo atuminie umuthe chama kikala bake ta ngunga kana chama kita wa FM kana manzo ana ndo maingi papa na muka kule mwewe manzo akule wa ndeke ndo waiga mindoni po mundu wazi ndeke ndo kite makweni paiwe paina waipa ndai kana manzo wanema kwa kila kiboni asia tusa kui mundu atwaza kwa mundu ugethe hapa service delivery nenzio muno kwa utu na bindesio ngaya twathime na tuenda kuite kula kwa mugo nengi or neither radio kula to enjoy must enjoy politics. Thank you very much. Asante ni muvya muno mheshimiwa Ngonga tuke katikati siasa Kenya tuende nesa kwa UTETI wa Kenya tuende nesa muno na umana andu ni maende nesa na ndini ende nesa ila kwina uthasi wa kunena wasise muno yu andu bena uthasi wa kunena andu bena uthasi wa kumba na makanena kila mekwenda na bai mundu kumasia mazika tiu na tuenda tuisile pau undu wa keli tikano ni kumanda onzia yani litono leo mekwata oyu lakini tikano ni kumanda nzia ya umwe wa mukamba okwebinde twazi okwebindete ite nene muno nunitithiroti oti UTETI nugethia litona kutata tete pandu bamwe lakini undu su nitwende na umanda umwe wa mukamba na withe nitwende nesa na mwiso nyene nota nundu akwithwa Ikumbi patengwe nene manite kana nibyo na nile ate na ndo ingi muno na ando azuo ndela nikomanie na momundi yo na ngoma na mukumita ni makambia FM netha ndu twisi tutine ndu tukuona Ikumbini ni na matine ya wala wala matine nebo vya mono azia na imwathi makoyo ni chomo na wendo thitha wi mwingi pio nundu usunio mweya wala wina watha munene sana twenda nei onala mutena andu Valentine mwegewe ndothoku ithiete mwendete mutongo TV tumwendete atongo yani mamwendete ani muvya muno kuigwa kana Ikumbia siasa niende na kwakika muno niende na kuthanda na twaka na asiaisia maitu kumera twambie na mongi nyamuthenya ni omundi no tusongete mwena ni ukulia wende na tukwata ndaiya manzo na mbitoka kwa kunya kango someo tumanueva good work mister if election were held today Ruto would be the president. What Manzo has said is absolutely true and nothing but the truth. Kindly give share Manzo number with me. Haya uzero wa Cristiano wa Cristiano mwania yateke vile cha MC yako yangale kosia kilongo mheshimiwa tumine kana sembe Ikumbi niende sana tuithiuka tuithuthia ene nthimo sekura nundu bado tena siuma ile jitiele cia utotha kuikosa kura kwa headquarter ya constituency yako ya IBC ubisini wa IBC Sumaili tiele na enda umida ba masako no thi kwandikithia kura na no thi ubendwe kura
ala ndola mama uyo bindu akula na inge muno ni cie kwitheu katika andu ya na withia ni 10 na mathika kwa chief mathi kwa IBC maiwa malate balwa kwa chief balwa la wendo awe yandika kwa chief no balwa kwa cia matuku awe kalako na kana tu withia baina landu ma ukuando yes ukaharikithia kundu kungi ku balwa su wendo no wa sentence imwe ma chief ni menatu ye meta ari kunengane balwa su ku katika chuma ile ciukite na netha ndithiuka makuene yonthe ni atiania na chu tina ibande ngili 3 si kwa machifu ibande ila sio kamba ngili 3 juu si kwa machifu kwanza nizo no zeteke bana no uzoti ndawo zake bande no yua ndikita mundu kula enda no ndawo transfer izila kwa jibu nengo barua enda kwa MBC transfer na kiuni kiotethia na se yulwa mangabana azwi atatu ni ndo mine mweshi na ni mine abukwa mangabana azwi atatu na mbroka cio cia siasa ndo ndo azimonthe mati anena mundi meze ni mbroka cia siasa maite pyo nuru ndambemwe mayunena na wendo meme nena na kimena kila kina thina muno kuoni kumena mheshimiwa Kalonzo na maithinyija mheshimiwa Kalonzo ba pe Raila embandu ma ukamba ni makolile Raila na hiyo na iziati Raila yakane na mbroka hii ezi yetu okamba newe mwena tokite nandu embe eti akambo ekyo kwa kulea kwa na imaeleza ni jao jandi andishekia weka na imaeleza ni jao kila wathanite waleile kwika naende kuma buno ronda kwate na kamba lakini kufikia umunthe baimu kamba ina Raila no azu na maibi kangili 5 manga bana na mbroka zio maibi kangili 5 kwa Raila no zingili 5 izo tena we anasi asante naende ngonga ndo songea ngazongela yenge ngazongela yenge sawa na jirongo no broka kwena ndo izi woga ila yenge no broka nene kwe jirongo na niyo to yele Kalonzo kwe no gende haya ngoja mbroka chao ndeka nasio itwafika muthia naende mwana musese muthia mwanya ni saa 6 na ndateka imwe ula muthenya mwetelete ni wabika muthenya wa wendo wala mothi out no sawa angera tuketha guyani sawa twetha twikona weba na langi anyway ni muvya mwanya muno mwenda muzesha na mwenda mwithukisha wa Mutongo TV na Mutongo FM nende ni muvya muno mheshimiwa Anthony Ngonga na meama kutekebela cha uyumbe vaya mavoko na ni candidate na azimio nde nibyo ndiye siasa hii zingiwa twela na Fred Mbadha FM mtaalamu wa mambo mauteti ni muvya muno Fred nondo akuoka hivi na kwathiko laingi wavika kuyanza ende na kuthosia Mutongo TV Mutongo FM ikombea siasa mheshimiwa manzo atau ona waeleza waketani kiva wathiko ya baringo kwetia gula sia oka wathi ni omwe asante mazemendo akibendeni ni muvya muno no sangethi matongengethi ende ikombe no ya siasa no jukilungela namba imwe Mutongo etio kamba mondo no myoko ni uteti na Mutongo TV Mutongo FM tutumemera tutongo eti muvya muno mheshimiwa manzo nondo akuka hivi na kuthi ila ingi na kwa nito Erastus Kithogu anzo mo ni muvya muno kondo wa kutwithukisia na kutwelwela kumela nambe mauvo na twalika ni wa Ikumbi ni twavika muthia na kilunguki nikio wa umundi kioko mande ni twitha nikisio kia wa mwendo wa saa 3 cia kwacha koketha kwe mundu wagu apetwa na wakavikia na kwerela repeat nondo bado ikithia mundu mesawa YouTube Mutongo TV FM official unenanya uno wevau ndene wa Facebook Mutongo TV unenanya uyu no wethiavo Mutongo FM wevo na indi page yakwa Erastus Kithogu anzo mofikia na kutwatia twende na kunenania twende na kwitha na wendo maunduni on the other talk na twikuno teti tukone uteti wena uima na uteti utena kimena twikatete kupothanya nondo uteti kana kuumangana ku mwenda musesha ni muvya mwanya kuma kwa ni wende yake uyo cha kwa ila litongia muvya arange on the mavikia na kwa ile kilungu cha kuombea siasa mwandikitwa mauvo Benjamin Mwaka indi va studio mokoni wa visa Joseph Kawinzi director Mr Charles Ntere indi Joseph Kireka na Elizabeth Kanyiva